assalamu aleykum musidɓe fulɓe mi salmini on hannde kadi fulɓe tv min kadi yeedu diallo arano on kadi fi addangol meeting yiɗi annduɗa président barono jindude e nder leydi ni yewtidubal e yimɓeɓe yewtida e remoɓe daara caɗele mabɓe daara kadi golle makko honno fewdi e nder leydi ni e jokke men tan hannde kadi min addana e meeting waɗɗo bloc meeting fooñi mo annduɗa fooñi bintan e fooñi brefet hawtodiri waɗi on ɗon meeting jokke men tan min daara yewtere yittuɗi waɗuɗo ɗon ɗen i jama on tun on anday ha joni yimɓe ɓen no anditude golle moƴƴe ɗe président baro jokke ɗin e nder leydi ni joni no miɗo yetta team fulɓe tv fof mi yejjitani Samba Guiladio Mbaro ha France joɗiɗo ɗo fewdo ɗo ko kanko tambiti fulɓe tv hara min yettima jokke men tan komi musidɗon kadi yeeru diallo mi addana on ko feƴƴi ɗo ko His Excellency President Adama Barrow. I welcome the Bankokan. Haniman Sakya Kini Maduku. President Barrow, you can be any easy can be busy. But President Diego, what I tell you about blood fear your fanate. You can manage it. Altana Gana GRTS. Bankokan live and direct. Maya Kubadamo. Tobi Kubadamo. Manduka tayi di la gërëm di la jërëjëf Souleymane Camara bara bibi empowerment loxo ngay jëri Souleymane Tamba borom Kunta Kinte doomi fooñi di après Gambien ji te Gambien si di hibbi ma Souleymane Tamba di la jërëjëf monsieur Diane officiel Aliou Lalo His Excellency Allah bulan sekali satu. Allah bulan sekali satu.
kafa tundiam lal mini bina sa foye community saba nga wala sotoye musangena tuka jende jole alo an minute teji imam oro bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من جل يشفع عنده إلا بإذنه يلا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا بما أجلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا تدع لنا جنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sani be alkalo kumandila sula bojang ayna luntangol bismillah namo ka alkalo sula bojang majo wala kudaburu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbe kafo mun nata dal be kontonna nane para safu kafay burom mbe foñi be kontonna mine safu foñi burom mbe bloku almamo nala kafo be kontonna almamo bi kafala tu mine safu yo nim abota oto puto jat mbe président ning ala nañol be kontonna a président o ni kan kuri borum tu mane safu ñing ko ñimbengo ay kontani bakele kana kambo sumomo ajoje nawke be moyen tara ñamen fang be kontanring adum be seworing fanam kanu ñani kontani di kankan sewo yemo ñing foñi kono dere foni bayri nga lonko bulokulem foñi la bundati blok dumanya moyno mo kabal market foni adum lafta itandila banko bela munu ismo fom tu ko toña bulokulem bundati munu ismo fom tu metre blok moyno kabal ma adum mbe président o itanda ni itandila président la ko ministre président mese anala ministal be kuri boro ku ministre tu ana nañol be ka kuri boro tu ñing sate nga welcome le ñe mutale est-ce que nous welcome pour Sophie adum itolu isate ko kobi ibe yale manku ka mettre jaar anosan omisileya tubabol ko feel at home nanu kubolo ko le feel at home ke koybe la suo kono nyame munu kani kandi sileya manon do reno woto mbali be nimbara la munu salu muy tu alla na jam e dolelu dere kana mabe kana futantol ma manji do diri woni dere kana problème o long manji ko teya boloni bayri ñing silo mo dronneti munu wobe mo jap biring akumasa lungo binna kana tuku bila nanu commencé o be jaat nka waleje monu do ko meno bulo mfanang alhamdulillah woni ko alhamdulillah development no mbe caring e jaay fotila yabalona nyaba kande nudodo ngaje nudodo foni mum finkitade amanda wo buru dumila yo ning abota wala kudo jaat a doba fente membulu amang tam choice soto
ana baji tu wafo abaji tu choice ning nko onyama mbe development fenkela ada satale bayri président fam ka boko iba folale ko man futema bare kon nte futalema adu ngawo yilla ko abe futala man haji jamal le bentol kanjam bare sa itandi ko bayri diam lan siatale ngatu MP honorable le bulu anala politicien wolle be o be kontu benkela min ganna problème oti bare sa itandi président nala nañol ko ñe welcome le welcome dibolo ñe buña ñe horoma ñe jiandi ye free ko fe ibe ya ñame mankani ka suni kan min banna kutin bele ning abota auto buto ñaat président o se ñing kalamta ko président mata mañi mete ñing blok sate blok eskewi amanke lu tanti jam awle ta jaburu de anata janne adun apela murta nan koteke adun ngalon sila dol beje komale bari hani bi nga dia nyamen munto bile fam be fi siala photo I see I free I see I free mona ko mu digo sure salamu alaikum Yuna ni kalo. Alkalo abaraka bake. Alkalo amin hane abaraka. Sanyimbe sefo kumandila jonko kamara ayna ay luntangol bismillah la sef bankol kanya. Ya buru ka sefo jonko kamara majo wala no kujaburu. Alhamdulillah rabbil alamin. 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 Mbe mwasa batentula. Nani kuna sali jamii. Mbe sala kida bama. Mbe sala kida bama. Mana asali Muhammad. Bidi amo membe muri jang. Kasangira kana kendere. Banko molu. Ha? Fonyi perfet. Fonyi bintan karanai. Ntolle be jambi. Ya duguri ko ndere. Chef banku fula. Kuma fumes kusefa kugaba. Barambina memfola. Wana jambe tarak. Mo sala moy bake. Manji jantalo mama. Dia mo bukasia. Kasangira ne kutufo. Baro. Nene nga kumo faya keta nga faya keta. Nara baro fum nara yara go fum fuje. Ntella nyi banko nyi. Mo fawme. Baro do ne tam. Baro kama de dinno. Ajele. Yo mbina kontondiro ke menkela. Mas kasafa kana jebe kan. Mbenna kumanda o kontonna. Ala saf komison wala. Mbenna ministre kontonna Amad Ba. Na safa ministre wala Amad Ba. Mbedu sano kontonna. Na safa Lusano. Mbenya tonka Jamal kontonna. Ma saf ko kamu fotele kanu fa. Agriculture ministre fana mbida kontonna. Agriculture ministre demba ni safo. Lafta mentandila bansa kundala. Bansa kundala. Sinyaje lembina carte fayala jam. Mutumuru je ba be bukata. Ndola nyi banko nyi. Mo fawme obe. Dankina tanyina ko. Le fiu mete. Nyi carte fayna la. Ele ba ka do yabio. Ngaw ganyel men soto nun komanto. Kanu uja wa ujo. Sanne be shala woti. Ule bebe mo. Mune o sabu. Wa kana mo. Adama Baro. Ala nyatom kaya. Fumo fola. Amanje mbaja ina de. Kantu be esalora. Adama Baro mo jimi yalon ko. Adama manje. Ay molla hakodi. Na kanka bukana kake walu. Adama Baro molla hakodi le. Adama Baro na kan bukana kake wali. Ay molla karo bewle. Na eje na bukana na kos. Oto kamma. Limo. Fonyi bintan karana. Fonyi berefet. Ntolle denta nyem bitin wala. Ko kunam beno ni misinowe. Ali nga kata bake. Nungumali.
alinga kata bake idurumani adama baro na murundi seda mudala ilawai ayo ko be kala fana mo ban sumo asefo oto ndafta men yitandila wala jombe yise wala mo kumo to siala fulba fula ko du fo bare foñi berfen foñi bintan karana ntolle be jantembi wala do no da ngamna carte fay fula tambita de ele be carte gawalo luge mamadou jande uma o fuyota ngam men fo don wala kake wala la ko wa mbade andi nyin carte fay na la fanan ele be wede be jon ntolle be ganyela jam wuri be kaganye dole nda amadou ba ko don andamina dale fala safa administra wala amadou ba niaje be dusano fala dale du ya fala la dusano fana kata jambake dusano na kata dole wato men jambe kolyari wato yo manje de bolboni to ni dusano e foñi tama ko ni dusano ku dale dele ka bo block jang e pour bloc dele fo kalaji bekalaji ntolle nga dusano na tamita jang mo ko ni dusano ko robo mo famo woto ko laabe kerinde wata jira bolboni bara alhamdulillah rabbil alamin abara alhamdulillah rabbil alamin woto lafta kumo kum fala dane fane jabe e bele fu mo fala baro fele siri baro mo mala la koy ntol wulu ñole baroti nte wulu ñole baroti nana ajra ni baro ko woni won baro do ma bakini fakili baro atlo nyaayo ko amalo ko abe futu wala somita la yama nakabilo fon ko ni kabila yoma baro mu mbutanneti baro alalo woto mbenne kato dang be kela wala kam bola tu kaaje ko baro ma du ko metti baro ate jijala nyim bagum kanja alla da yela ni no ate jijala nyim bagum kanja alla da yela no dere woto na bota woto kuma da kuma dan tambe wala yitan la gaji fulba fo ko na de mera mawaro yo wala mu yirwatu mi yalon ko baro bakke kan na bagum wala no e da fo ya baro adiyo baro yakata bakke baro na kata ayirwa jama ke na banko kan kaka jare foti yo yo bara do ko buka bonno sinya kili wa bro ko le bu ko do ba wa jabon woto wo kamma dibo mbadan na ku dan tanda bana la wa si ko ndela nyim banko kan jang mo fa do mo la de sate sabadron si suk si feñu rek wala man kurango so 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 ni sables sate sabadam mala man kurango suk si feñu si man ko kurange fulan jango mo ga mo tela karambu mo mi yalan ko fana benta ko ya somita karamu yam ni mo e su ga la somita jorangol men nata wotu mo sayi jorangol be nata bar kurango te karambu to si jora le sa dawo tu si dawo baranye karamu yam ni sables pura jorangol be nata sayi si jora le tu si dawo bar karambu mo man kurango so do wa karamu yam ni sabu puru dindol sa tamande nyata ke ko ni la ku yo ku jitu mo ku jaba ka jitu woto kamma dibo silol be jang anyanta men do kula uro wala wala jambe bro wala mu silo men tata ndemban yola kata kanjabina bro ba da unde bal do la be kanjabina do bota bese kata berefe besa be berefe ngole kurango so to sayi be berefe ku ba kurango alhamdulillah rabbil alamin la alhamdulillah rabbil alamin be baro do ko mu tu bro ko wala woto sinna ko modan jang ma joge de refu ma fa be mod be tentula ma san ko la tu alinga kata mu kata baro na fori atan ton tol fana kalan kana fori atinyade baro ko ga yo da ku kana alin fana ngal na lord lake baro ko bu jumani baro fasade mu ura be la abala do ko mena nga fasa bro ko bola ga ni mo ura be la foro ni baro ko ke hinan teti nu kande ani baro la ana legere nde fa on mbe lo nyande bi tete do la jambi wala be sa da ga la du dere baro keta moti be hakko to baro ana legere baro si foro baro la ko be fara même foto banko kanja wa ko la du dere ani men tamada banko ka adu wa kam dere president ya adankunu kande ani nas kanga mo abe fola la mo jamala wala afo ko ga du ko ndefale be chef yalla ansaj baro len tuje baro kadolo woto mbaten tula ma ta do mba jayla ma jalo baro ko man be taraje bi fo jande ala be wala kanya ko bala do bala gat be kadolo wala mu salamu alaikum sefo baraka bake sanyimbe chairman o kumandila Omar M Dramé ay nani jamaay ka ja Omar M Dramé chairman الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbe président o kontona anala délégation o be nale homme des sciences at mofam li délégation de solo group mbe kafo mol kontona NPP APRC ani mol be membe sarde kono men yalon ko wolle la fata nyoka kanyim do ko ke faye kede kambe beti ari nyame homme des sciences ka fa yanu majenom NPP di ka fa yanu majenom APRC di ka fa sa si group ibu kana kanu maje ko kuna moru man do ka be bu yak ni ma bo ala bu yakeno
ngani kalam da ko president ko batari mama ni ma da ta president na daga so ko don diro mba dan nawto to ka sa ko na parare en to jannimbe dunna ka cha kono na le bala mo ke ka sa ke na bawni president na da lunta wo nyanda ka bunya na le mata president ga yo ya ko man war mo bunya o ñene mo bloc la ngani yoti pour ka simo diala ale ye no ngani ayati ka bloc ma ko sero manari bat ni ko be simo tabila sayin sobe kulale ale ko jamam ni ko si ma ngi bala pambu jom bari saji toura ba ka ngo wala sang ale kuno no fumu la folo me yalon ko amma je atele ñi ñaado opposition on doliti ale ko ma le ko ma ko dum atele hakilo diata opposition on doliti ale ko fusula la fa man ma ti akila fa ne ko hakila la fa ne ke opposition ke atele jampata opposition on dolti le fa ko ma yire opposition ke anoni 2026 sida wo sa jelo be opposition on be junkula ay busandi ale ko ma sa ay kila no san ko di 2026 de no ne opposition ni ngo botaje ale puto ja president Barrow mbe tantu la bake ila development o yemente banko kan president Barrow on ka tantu di development no le kale di mo fam yakurangol samanang yesilol doku yakko beke banko kan ngalongal kurange numero wano sande waye wano sama kan di mo fam walat na mbe kuman la kabo bila ka foy ko mo kan ni won kite pour mo jaatu man le di matti president Barrow sila bondi mansa ale president Barrow amana ma jo president de raw kanu silo men sifabe kerim bi mati ngala waba jom fi mo babe hotwa wol ka fanyame unprecedented ale ni mo kunu ko de mati o ro kaka wa ko ma jo wana ko anana man sodo gambela tari ko so to kan di kalike di gambia silo buluba mara santo ni nduma wonana man sodo gambela tari ko ko di mo ngala baru ma de tonta di fata mo so mo babe oro president Barrow sila bondi mansa ale kama president o Barrow awe no ma sa president mo ngaraw ku kilimbe je miyalon ko be education na karola ale wa fo ko no wo di education miyalon ko masa kunda e kodo keje mendana man sodo gambela tari ko kono ale di education amma sa o mala kan ro ko ban ma ye bu mustu bu baji ko na de gambi Ministry of Basic and Secondary Education ale di Ministry of Basic and Secondary Education Barola Masakunda ale masakunda eti Adama Barrow for the first time in the history of this country ale kan first time in the history eti mo fawme more than $90 million is I will spend bukor kunda pour kadi karam do dindi mo $50 million mo kan ko baki du ngeen wona spendum di wa karaga aman soro jawara la watola baji tudi tane ti jawara aman soro jamela watola baji tudi tane ti jamme karam do dindi wo karam do dindi binti lola ani lo ni anu ma jaam di accident book textbook say me algo hal budu to ita jolaji iba textbook say ko ko ci te di sanu ma hali ko la ti iba karana ka bo grade 10 fo grade 12 hal budu to ita jola mo karan ka biyo grade yo grade 10 bala du chamwa anu ni be jile ni buko nyimbi talale anu wala ja na pala ko ja yo ni buke siya nunta nu karam no yabu ko karam ikay fu wala ni afara ni bitale di soltale ka jole ale no si buke so na sa ko se ni buke ale ki so ya pa mu cham ni ma jono ila risoldi bika dila anja ni no cham so se ya le ko senio wodo fana mo fenden mi yalla ko unprecedented ale kanka wa fo no manje wo nonton mba fala moli ko ale wo pare ko kana ko mati man saya ala kadi ale man sa ni te senio ma anaw safar la do mo ka fa chini wa achebe ale asafara ake an ko le chini wa chebe Nigeria no lo mi yalla ko e bugo sabe ka fa things fall apart ale ana no manje ana jide na asafara ati wai ayina fara bugo kona ko ale nana di buke yola mati an agama lizard that jumped from a high aroko tree to the ground said he will press himself if no one else press him ako basa kula to meya jolta nan salto fo molbe yam daga be falale ali moro tende dako waya siso konko na ko ni mol ma jaya fo wa fanja ila way ale ama sa no ya haro ko sa no ya ka biyo to da tatia o ana kila hali mo di jay wo pa kana jay woro kuma kel sa ko be ga ma sayadi mo la de ale kasa kila ke ko mo ko se ma sa wa ala le kadi ma sa ya en te selem wala na ala ya fo alquran kono ale mo ka le te le alquran qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير ala ko atala ma sayadi mola mendiya tay bara man ko kuma ka kelsamol ni mol ka mol kaja fi ani ka kuma jawala mol wala ka ma sayadi mol ale abdo be rege alquran e mati man sayadi e kila e keke man sayadi sen amo bare kantu mati kuli mo kan mo kuli mo ku ki ko ka sanke kuli ma kan
kan mana kila kan masa ni ke sele am ano be dalilu dol kala chief ya dol fo la man jara ngol fo wala siloti kanjabina kanao katande ban jola ani berefet ani blokula ni sade bara silo kala fo kampo do president barom be dalele ni silo la kado ko security risin wala dina yenyi blokula kampo samana je anu silo mambeteya andu ni social wala so security libet lado fo se mobile isa tamang wota sonano ni atra ko silo mambeteya woto sila bondi mansa mbelani le yenna silo lu dedanye ale wana je bere ana ala ni ti wan kif areko mati umar wa me ye won mo babe on manje wan dum manje pour manu roki belem kala ti bo on manje no maro ngar kan manje be ko so dara man ko la ko woto de ak ma me mo ngere ki mo roki mati decision ti listen di ete yori di kule yori di patrol yori way mo kani bo mo ngar bokko de law mo kana mo kala be di aw e gombe politique wala ale ko le wala ko mo politics ba fole ha ale we dali mati e adu politique massa ko wala so ale ban wala bay massa amassa politicien be politique wala ale wala ko di politique be continue le ko wala ke on ban continue kale mo anu ni constitution of la me ay tandila ko manyana ko ka yaw tandin tolla ale kanda constitution de ni de yi se matu le wala to ka tuyi solato anu men ka foko atarola tatam ko kalo sankale ko matu la jumo ya sabola bu fekiti lawde ike fangole lele ale ko kabun toro de ni si men famu somati ale ni si men famu somati ale ay be ma ja pa yo kareso o man bina sumansi nale kanja be mu je di be ko de bu je bo ye nale jatto ke li ke tu sila wala 2026 nale 2026 memba e di wulu ase koy ale sanan ma ya ale awali kan danga sede ade be dum nimme yamuta ko itele president baro ne mbay kandel ko alala yake alala ke president baro e president baro ko wono la kati o akilu president baro ba akilu no president baro ba wada ki la place men na ko wara de famuli botan ko ne daralo dula dolto kanu manje kanu la ko randi wala man ko pour ko ya ko no ken bike ba fole ko ma salam nale wala ko kala de matuma salam ale nyine foko e nale mi tere rek ma le kila alayhi salatu wassalam ila alayhi salatu wassalam yakfur biha haula'i naam fakar wakalna biha qauman laysu biha bikafirin naam ni ñul kafiriyate ma be modol le samara ne men barakate toldi wala be mol sam si le itela kata bi tolla nale wala rek ma te bu ko en ja ba ko ka ta fi ya to ko ka kan ma ko kala ko nale mi te yole ko ngam ni ala manje o ala ki la je be ka de wono ba no fon wono ba ko ko seni ko ñu bare fet nale fo ji bare fet e ka fo janne bom last card arrest nale ba no bom last card arrest kabri 2016 nale kabri 2016 mba jolo na doron ko kale be doron wodo mo député tembul wodo mo man député soto nale wata ki ko ba député say na horde bulo natale nale ni ko ba honorable jata muta jato ala no manje ki mu ko ya so si mu ko ni ala sonda nale sunja barka opposition na jang ay opposition so jalo babe hani nyam kata mo da sutale ni membe nale che hani ko 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 babe mbenna kumo kum fala dame bay ko president way batari andu sokuta ga pointol men soron de be fonora nale wana ba ngelo ka sangela buro ma ko na president ala gaga ko mo le wule buro ma fala ba point sala je bere wate komantonu nale watu bele mu kabri mo kalanto dol wulde ko 3 years nambu kala kije ku mute kan mo je ko le bu kan kay bu karo ne nambu ya ma ko le 3 years ye kumo kalanta mo be fo ku kan kun ma kan mo je kan na fawta nga fenne foye baba wali regi baro nge salamule kendol tero nge salamu kairala adiyate yakuyate ye baro doron nge salamu kairala finally tanji ndol men ko atita tata mbafore ko baro nge salamu le kairo lutero nge salamu kairala adiyate yakuyate ye tati tamu nge salamu kairala Yo, Chairman Omar Dramé Abarakaba. Chairman Omar Dramé Abaraka.
Rohi Bojang bijande ba. Rohi Bojang. Lady Councilor bijande ba. Lady Councilor Rohi Bojang. Ya, bismillah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Rohi Bojang ane auzubillahi minash shaitanir rajim. 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 Mais luntan nalal kontonna. Ane omle saf ku jabu nakajalo. Be musol be kontonna. Omle saf ku seka kuburo. Benna Lady Councilor kontonna. Omle saf Lady Councilor skola. Benna chairmanul be kontonna. Omle saf ku kiamana kola. Benna governor ba kontonna min keta Honorable Usman Bojang nala DG be kontonna. Ane omle saf anuma jono Honorable Aina Usman Bojang anuma jono West Coast. Aina governor West Coast di alibe ala. Mbe musol be kontonna mbe kontondiro tala mbadi la musol la ministre min kere Honorable Fatmata Kinte. Nani omle saf ku seka kuburo mabanya na kasaka kan ku seka kasena minister oli elo Fatmata Kinte. Mbe ministre kontonna mil be ni president be to kon. Minister kanuma je ko kali bo ni a president nga omle safu. Mba His Excellency Adama Hino Baro kontonna. Omle safu His Excellency Adama Hino Baro omle safu fonfo. Mr. President mbe tentula mbe jayla. Nani a president nga nyoma safi nyoma duwe. Bi dulabe be fanuring fente Mr. President na kuram. Nani ubati da nome budget paloma paloma lele wanosa nukanti mata president nga kem akane. Birin jawra jamano bel fet man kuram soto bar nyina ye kuram soto. Nani kambi yo ditaine di jawara yokbe jab mo kurange bayo bare ditaine di anuma yom Adama Baro kurange bayo perfect. Bi vitala sato min to kuram tije amam feya. Nani ban esuke yanu jembe jay ban bayi tu kurange jubot. Vitala sate min to school o tije amansia. Esuke yanu jembe jay ban bayi tu school jubot. Senior school lembang. Senior school, Primary school lembang. primary school, Abebe kerin le nane sai. bayo bisi suka sukuro. Wota Mr. President mbe tentula mbe jayla. Do a president nga ujo ko duwe ni Bari sai. koli akuol bento kunta min ketan tol musolti. Nane baba yi wan manye matenye mamri kukila kuseka ku. Folon ka nako doku. Nane ujo nga nda uturo kero kusitalinas. Fen sol man betia. Tupesa sika ku. Ni sol kambatande. Sibe sikale ne igalem. Bo holol bije bari mansi. Nane si bohola si bayo bari si rimuti. Woto Mr. President be dan ye jerke jiberke nan na nakol fanan. Do a president nga wuli ko ko di lawi mo ni digedi sinaka solo ni sitalina solo ni. Musol be doku wala. Nane kuseka ko di buro. Nyina musu jama xamete fara doku wala. Kuseka kam menye kuma manguro kati. Bari ni sol man son. Ale si be si mamut. Mo dan tamal bi de na ni naka faro doku. Bukan ko dan karo ko wito. Imela faro katino ni sol. Wole tu kuyim di emana yoni. Woto mbafala honorable governor e ko anala alkalo ni se fole di am ye jiberke wo fanna fanan. Nale omle re kanuma je oino gomono ati West di kulikara kola di kuseka ko man ko jikeli mukana ma ci be sanya le bi emana yati mukana ko di witaw. Mr. President school on se ata tonyala. Nale Mr. President si kala mo si juko. Bari throughout fonyi man school bus soto. Nale tu out for yono for yi buram ko ma Ni jike ni boss. ngol jani silo kan. Alo sanu jike ko jila ko li bu ngarap. Especially afternoon shift. Afternoon shift especially. Nale special mukana kanuma je ko ku je be kala ko bularay. Ni ka sey aka kolya Ko ko ba. jay mo to bugale ni gale momat. Bari men na jam police ol fanan tentula mbe jayla. Nale omle ka tentu ko police ka. Ngani ibe do dula ye do la min ta dindumol ye. Ale fujuma kan ko jumu ko jila kati Ika ba. lole ya je dindumol ye moto ni ne fo be ta. O kay jum man ko ramme ko jila man ko bacci wote man ko. Especially min ko bonak sanye kana bulo. Ale surtout que pulo le balé sanya ha babe. Ni fitiro sita wolta fore Na sota. bi bala bu jonu ko ko le ko li Nani France. ya mote jam fala ba ke Mr. President. Ale kasange la ko le ko ju ko Man kara fole soto ye. Man kara fole soto ye. Ale no ma ji kara fa na ma ye be seni. Min keta kantum kolyal min bebe keri musolla ka encounter. Ale ma tenye ma no san ko se ko fa ma ko yero. Musolla problem mo solve no. Ase ka o anga ma je ma wala ma rampe ma parola se. Wata mena fila next election parliamentary election. Ale o tona ma ma ci next election ya ma je yeti ko député. 30% beke musolde in parliament. 30%. Ale no ma ma ci next election bi yi fan ko se ka ko fa ma bu du ba di wuli 30%. Andu nakara faro minti. Ale kara fa yola yoy non. Wala nan na honorable bati ka ko ni honorable ami poli. Ale kara fa yola wa na ma ule ka
nane weno honorable ami ko yona law be ka kala ka president ngaw mbakar fala foñi bere fet musol bela nane be ka kala fa ku se ka di foñi bere fet next election ma ami ko li dandam state house nane luire na ami ko li state house ami media wala musol be jang nane bala sanje ku se ka ku ro bawe next election ngi jiwnya man ñoo musol fasa o jiram ben ma ngi fasa ku se ka wala ka tinna kel ka si député bu moto wala ka na ku se ka ko ku ka ne oto mina tinna ton te mu se nta ñoo musol fasa le signé député bu moto woto uye wakela mu fasa ku se ka ma ko député ñim ko li ami belari musol kan nane ma te ya mare mon ku se ka ku ni musol si ata député bu moto aba sa ku se ka ku ju ko house wallahi ni ala sonta ko li abi nane si kala ale mi te ku se ka ku ma te ya mon ko ke bu ka musol la ko li alonde nane ku ni na ku ma jeri ku ala ku se musol doron na ka musol la ko li ku alonde se ka ko ma nyam ko ya ku ma woto ku mbe se musol ma gambia musol be dani la woto ko le la ku se ka ki na la ñokan ure be no la ma so musol fasa ku fasa ku se député bu moto ni de ko 30% yake musol tiji pour ma ma ka ku se ka ku ma haja so ni ku ku sija nakuma la ban bakela min Mr. ko President mu ko fo no mi mbe dani la o mo de law honorable Bakar Keba Jaka Fole honorable ke ba ja ka fo nani na rek yemol ma ko local language ni kurambe mu kana kasange na kanuma je kati mofam local language fanan ka fota parliament kon nane ku wakili mankan local language wala kasange na ko la ba ma kusange wodi house musodo be suwo kono aseka ke on bi singe ya capability sotole na baba li ka umole bari language ni nake batandi bare ya kasange na kati par comme Sénégal kake nyame nane na mo mankan ni ma Senegal ya local language introduce parliament kono nane kasange na ko la ba ko ku di ni Gambia fana e woke nane Gambia ko mo ya musol me siala député goto musol la kolya be talala mankan bu ba man tonto wasala nakmu wassalam abaraka bake lady councilor Rohi Bojang nane abaraka lady councilor Rohi Bojang mama kujabi abijane bang mama kujabi abijane okay alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mama kujabi alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin kontaan te wuta baake pour kanalo platform kan jambi nane kano kan to sumay kala ke jobe kala mo di platform e mala sankem folo ngala mi jambe konto nane ne riyo ci amanoti nane o folo wana jembe kala ne sa fe la mi jamba jamme ano ino regional chairman nga ministre be konto nane o le sa ministre burum ngani mbote jeedo ngana alliance partner for konto min kede APRCT ngani be konto albe dawuda nane puto ja to le sa ko partner ko kuri boro la di ko sofora kan ma je kati APRC o ba sa be ni ke sa fe no ma je ya ba jiskanula ngana se for be konto nga alkaro be konto o ba le sa ko se fa ko di ko kala ni wo bote je ngana banko amiro konto nane na sa alma je no amirati mo famu min kete his excellency nane oyeno ma ayma oyeno mati mo fam Cairo hino balafa baro ngir kondo nane oyeno adama hino balafa Cairo baro Mr. President nane aw president ngaw ndelo kuma kawta jamfala nane o kasanke na kola fijiri de natele ke tentu ke jayi nane o mande ke duwe kep ni foni ko me tentu e jayi be kele fisir wallo nati nane na non san ko ni mutanjo ke mu ko duwe uti wallahi ban kam kan kan manje ka chamu kan yokiya 52 years nane simit bu kan ko ba dunya de sigaba ko yami balare foni kan mo fam bu kala ban foni ko banyu itela bondinga nane aw purene ni wuli Mr. President Mr. President yesa jiola wula ni wul ba jangata ji senaho mela masiba jakam e burunda ko deke nulañ yesa silola wul silo wula li bu ngaraw e burunda ko deke lalu puruto yesa kuramala lalu wula li kurane wota foni kol oto kati fonyi presque wala dulore balla imaji matikani ya wakata president alika tere ni kato beke mukala wakili ya majo anu chama kane ya majo la munela wanu warna uchama karte keso wano kakata do kula aro kaw na do koke aro kijak apa ini mbara ono inibara
nga president so tajande bala bala president manje ni mu fa baadi ngoti anu manje baadi mumbo min kete ya jambe no yaya jamme ay banko dogu aro ko mo fa aya kata bara man fo nyima ko node nani amala tadam le fo jamale ne ajo ko dikam ay ma pulenu mu ko laal wala mu president Adam Barrow ay no president Adam Barrow oto be tantuna be jayi ko duwayi no ko Mr. President mbe dan na ku kilinde la ko dulo be le moti ale wa fo ko ko ngale be la wi wuli kati fo ni su toke yedo kula min dinda aro ka musirolim min kata docteur Demba Sabalji ala yelo docteur Demba Sabalji aba kata kan banko be no ko docteur ba kata kan ne bare la tamine wala be ma ko dirata toto ale le mo ma be ma ra be min kata trake de lulti ara be le trake so le futok fonyo foni yelo san foni daoda foni tano san la tan sefolu sefaku ya trake to londije ko yendo si to min be nyaati e fidara senola maje kaje be ka popam ko mo le le wanye ni wo ko taje ko jat sa tel miliyaro no ko te man silo soto ngara usiso san maje sama itu yamma ko silo le futage rambe no le man ngara ulimbo sa tel miliyaro no ko no kurango desata maje u kuranye ligu to mo yamma ko ya kurango futandije wala ne ke ba kelale Mr. President ne da sa mo dindale ade Mr. President se da yo konto dinda otandi ko e basi ma dilana onja ma to ko ba sima tiki to ke ba dilana ale ko fi o ma to ye ke tu nge jayi abarka baake ini na nyolu ina ta kairo kono ane buru na kairo kono ayo to ka kairo kono ane ya kumfa kairo kono fonyu kolu na dia ta ale fonyu lulo ibakato minna 2026 niamwe wi avec les télé edo kuole kenye otanyante jolele do kuole la Mr. President abarka bake jarama sanyi mbeme kumandi la diamulato wole keta honorable Ami Koli ayna ani jamae kacha be keta kamola deputy honorable Ami billah minas shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin mbe foñi berefet sefo kontona anala alikarol be nane omde saf foñi berefet asefa wali di ulkala ko buro ngamur ngas foñi bintang sefo nala alikarol be konton ajobe foñi bintang karana asaf alikala ko sefa ko mbe honorable minister be konton na minata ani min be to kono nga faal ko ala baraka bakal yakatale nane omde le ko minister kan ma je ko le mo president ngawla ni kana kana ton ton ngom ko duwo bare be konton diro tala ngadi mola mi yalon ko foñi berefet dingol lem katalal balem mi yalon ko be lorin MPP la politiko la ibe lorin foñi berefet dingole mi yalon ko amari bota block sansan kono jang Ousmane Sow SAS director mba konton na katala balem foñi kono jang nane puto jaaju baba ka saf kanu manje kana je be ngala sembu kala kati babe burom bare bana ka saf ko la asen anu manje ayno SAS director ayno Ousmane Sow aroka mbe fama konton na karamo jane ngaitandi president Barola ko kabirin natan kon kafuta ka bambu MPP koma fo bi fo sama fo sinin karamo jane ñunu beben koma kata sambendi ñol be ñunu wala tumi yana ko ben koma fo be bitilo minto nale o ba sa ta ma je no ma ba wala ma no karamo jane ni sambendi kanu ma je kabiro na kila jalo ma ko bodum to bati MPP wacho wati ko ri ko la president on se mo ko ma do itandila atomu abadrameti brufu ko aya kata bake ntol politicien oliye andum ay musol bambu ay ta ami ko di bambu mba tentula mba jayla nale bo jam ne jam jebele ko ti ana kila ana ma je alle di politique di MPP ay no abadrame ati brufu o bo je yisi mana mati ana kila di wono wala kila no kenu on di karambe no di ka soforo wala be kan ma politique joko ci ninga minister konton te nyina no famola minister la because mbe agriculture committee kono député bun kono minister Demba Sabali nge konton bake
foñi dingolem andu nabe celola nabe competition la foñi kono jang ka jeko foñi e bonenero kono nabe nyola jang nane wana je bele ke ando paje bakato to ko e mom hono ko de pasabali ani lanu ma je ati foñi ananu ma je o manga jume ba ko sofo o nakila mangu ko je be kale mangu puren opposition e yele di fo mo ko bati foñi ninga sefo konton nga gofono konton West Coast la gofono Honorable Usman Bojang katala balam ani sefo be do fola nga konton baga di gofono nane o bodi e saf anu ma je o enom anu ma je enom gofono Usman Bojang anu ma je o manata ko se ba ko buron o bodi ka kata ma ko kay ko ngela wokon ma ko so buraka aroka musol be minata tabir lalu youth sol foñi berfet youth sol ya kata bakale nga youth sol konton youth fondi musol ani fondi kel mo min ye jansen yandi min ye waño dada ngal konton baka al nimbara ali akatale ala o be sa ku ko na ku youth sol ku ko na ku preku kanu ma je bayno kati bulo kanu ma je bayno ku sile kanu ma je kanu ma je ka jone no ko wenu ta ko ma je so mo wonu kana mi ne lo korman o to o be sa fo ro katetu ngana min konton dinga to fo laftale ali bulo kosi ali wuri katu nyimu wadi mi ala ko ay bara faso to musole ay bara faso to Gambia dingole katala balem chele mi yanko anene bukasika muso telling chele mi yanko anene bukasika audio bondi musole because of political what president dimate his excellency alhaji president Adama Barrow ba kontona nane woman ma man jikkawo pare sa dana ni na wonke ni anani manje anaki o eno manano manje na tebe tebe ku seka ku na foko boka ku seka ku ara bele rabe ku seka ananu manje o maju me futu fele be kana na ku seka ku wole ku ja waynam a president Adama Barrow president Barrow ila mansakunda koto nte ami ko nga politiko commencé wala kono andum be tentu la ngay jay nga kumol foye ya yurwa min dundi foñi berfar kono ja isaja foñi ko yalo yakata ko min ke foñi berfar kono nane wala je be kay sale prompon nom politique anuma je ay nom president Adama Barrow ko ko ya di politique bare politique ki la yurwa ya nga no li foñi pour ma ko kana ko mangi way ay nom nafay lay ko mane kana nse folo agriculture fondato pitu ares ye mano sama nanjande bar musoli mi ni mani tulo soto jang me o me do ko ke dol bi je 50 bags soto dol bi je boto taworo soto jang asolo dani Adama Barrow la masa kunda ko because of turu kendo e min di musola mane woni je be wonom sika fa so manje saki mo kana ma je wanye sene yo me silu kita sa ka so ma ko se ka kuro nano na rek ma ko se ka ko ano sama ro kumbabe ko be ka baje sibo tu kan ko ba dungen ko be ka baje sibo tu so ko ko feji loptano la fun ba bundato serun koba mbe noto alliance bara maji be ko mbe noto alliance ko mo la du nola be kunto mi mun taka wala ka lo kana ka dani ro ka president ay aya ka fonye andu kabiri nata ndiyam ta dani ro ka president maji be ko mo opposition oti nata nga dani ko bese loptano abe temale asolta demaralo bu ma ayna yewlo fo ya bang nane wala wala bere ke woyno kabino noto ko ale sonna la ko nana ko noto ko sonna na mati babe ay tan yebe ka wona ro babe ya après ça Adama Barrow aji ke mati noto ko ale sonna yola manda ja sanke no mati wa fa ti l'hôpital e di bese mati bese ki toray bala après ça on a djum bala ka buro ka bukila l'hôpital e ma ko mumene kura wala fannato modo diam ta jambarin saitandi ko president Barrow mol be sirim foñi ber far kono jang ika mol kumandi ko amita da president Barrow ya baraba nene la 15 ke hani kurango sate sabo min tuta atala wana baren safale ko Barrow manke nene mansati min ka mol nene kon kanale abukana bali nene la ale wabo man se te woyno wala ka manje kala de mati ami au après ça on be bunti si suka so si fini sa manje sama ci na prane ye ci bak ba na ma yere ma mati Adama Barrow anu manje ay no après ça mo fa ka après ça ko tabu kan silo la fanato be ika molle kumandi konato ike kachandi ike kumandi saradu lato ika sarale dogo ka mol kachandi ka fale ko nata ngata sarado ko o sarado ko be ke ami ko kachale ani president Barrow tinyale ko ika nene ke senkele bar silo te dokula bar kanjam yo silo kana silo nde bandola silo sa ko nde mano ko pero sere Barrow ma mole timbiano ko abe ni silo la tetele na manke nene mansati ale wala mare ko mati ko jamna de ko ko la ko nula ko de wala ti sala
akuja kula ko diri to wana salu ya kakaja fia dere ke kuma kan mali kaja kuta bare sujale barka bate mite ngara wan mali wa kupilia ka te ko kanja bila mali sujale mite apresa wa panaro ko ngara ko ba ko punyo nata MPP koronsina education na fanato fonni ke jama fonni merperjan akoli ate bulu ka scholarship soto barka bilin tunta asoni ate bulu ko pour kata ma sakunda kan nyini droke ka scholarship di fonni merper fonni kala andi jama la so president baro abaraka ba ke fonni merper dingol ma ko ya scholarship soto nade wala de mere ke mati scholarship de ni fam fam ko ngala kati fonni merper bar akila ko soni andi o mana ngol ru kanyala kola le ru kanyala kola na ngol wala na ba scholarship samba ye sabu ko wala sabu kanto masa kuda yema geto eti adama baro to kanu mara wala me IGP tentu lamba jala nga fondi ke soro fonyi berber kono jang mi yaro ka tata bagwe birana ta fefero latina tata bagwe birana ta almo sanyi nani olul abe sirin ta mantara do kola bare nanta MPP kono ntata IGP nga bunda konkon IGP e bunda ele ka fondi ke mulu de police headquarters ka dundi police yala sign abe do kola abala salari mutaka woso ta mansaji mato adam baro le so do rokeno nane wana wala mare ko wala ni la ke arma je ati ko ni berber la ke ba ko ma daw le ñu bo nga jakul bo ngara bu sumu tuma nala no mare ko akila fama ngara to ko ma ja to ayi ala ayi na ayi na ngaro mana ka to mana ro ko position la no sam bayi mutu di masa ya no sam ludul masa yati yino adama baro oto president adama baro mbeten tula nga itandila ko arabic school on bi janne foñi berber kono mi yalla ko block arabic school ibe solo nin classroom sabala at least is a senior school also parce que dinwol ka pata bage ni dada guardianship ko la combo aka ko liya bage dinwol ta katara wandi mol blokoro o tonto la jang arabic school be la french bana nga senior school also jang ka bo grade 1 for 12 nafta na dinwol e karanja yela karamo bag ibal koto mbe dani la wala ye mol makoy ale wala mare ko no arabic school so smabe Arabic school so Arabic school babe wala Arabic school e wala ke jaw yo ko de grade 12 woto wana ma wona le la ya president ma jebe kamara wona rambe ni on ko ko katu ku pour ja babe man ku ja be baba ke fula ka fu tenyi be ba je fula ka ma ku kara na bota wala se dum politique ko no ale rabi pour so no kala di politics na faale ko foñi ala mama satalla en tanka katara député bunkona ka Gambia la constitution jibe ka Gambia la loi buko jibe ka kuwol jibe ngato nyalong ngana ngamuru ngani nene because lafta carte ke sola billahi wala talai ni pata baroma stilopula ya ta singolo la jam ale wala ma umbere de weno mjabu na makla la ko di na manyu babajum di wajembe kale mana manyu abanja di kan ma be mati wa kanja apesa na wa adama baro ayinin ikole ya jobe ko no to ya jobe to no kemo di mo fawme lafta itandi la president jamela ko ngabunya bake nga horoma bake kabire ay mansa ya soto 1994 ayatarante ami ko limbe sanji sey ni atara fututa juna adim folo se kenon flamoti waranta se siantati otonte manke moti mimbe pile no jola urunna ela ane ko wana jembe de wae no mi 1994 nan apesa nga arma je no ko na ngarum power ane wata ya ka su fulo de ngide woto ake akanta na imanye aje be chan ko plene ko ma ko ara fa enta ko chole bambulu adu nganche ma lof bagale anda salon ko ngato ko ya tala kola nte chelota jamene despite the fact malong ay bin dunyo kono ay masa ya ta wato minna nte be dindi yarin bare lota dibide bon kono kala chelota mo bu ka hani nte nyala ay jamme ko mandi dictator ngala chelota oto nala nyinya be kala nyinati kante jo akaka na futole bang ngana karpo tu masata lablo kono ate manke na futu banata ale wala ma ndere de wae no me akira na ko mi house na bingu mukana mungu kwa president bali akanja akanya wa kupira kwa president kame aje mecha ole neno kumana wala nakanye muye bola na kwa president bali jambe kama nakanye muye bola mbe APRC yeso alliance konton na miana ko ye bulola mansa president barobulu inabe to kuola fa baka tombo jata nge konton ila foriaka ani do kuola fonyi kol mi be jambe APRC ya muta MPP kol fele ngal tentu ngal jayi Mane omde lay ko kati APRC kanuma nge kamni ka sofora kati president na adam baro ni furuga farma ni kati kama kali tombo jata mati ombo ko duo fonton omde ka tentu di do kabolo wata ka bajalo mani do saita ndi noto alliance kola ko politiko manke fitinoti ntaka fole ko manja usoto oto alnana mansa mimbe sirin naye do ko ke
ngana fonyi yuruwandi ngana fonyi samba nyato do ko be sone ala bulu nyame nko sada bondo manta silola wo sada bondo tatinala jamena nga sada bondo ko la ngan kubato uru jamena ale wala wala mare boye no mi anoma ni manje be kane oto ma uja ke wala ali sala sala de be awde be ko ani ku pre sala yo manje ko kar ko dal ngone te kan wala ni fawara ka yayi wato do kan saji on nyini ka kamon nyini ndami ko le ke nyuwala wo be jamme kano yate na ngawo be ke oto natala nyinya be kala audio bondo pro ami ko la politiko tinya politiko kare tinya safa ko mbemba adama buka tinya fa janja masata lalenda wo masata la tilingo wala teda ale kanja ni mate jume la jundu president jamme ni kay jume ma yasete ana kila ko wadi mi ke ni se sisas se me la ko president sala woto kanja kanja la ko la cha le mo mu dale mu cha me no ko he oto mba fora fonyi ko le ko nane woto ko la ke fonyi mati fandede musula ni la wato sita balo na jimale tamu musoti ale ko ko ka ni ase ka ya na ne no sa no ma se ko na wadi ni yes ka mo no je be ma yema ta se ko mu ya ma ka mo le dol ka fo bacino rob ka soto le bara manke nyi jamala banu mo moy la muso e ka wala futu oto ni election sita president baro hani mo ma foye tamansero ye minje nsabo konte ami ko li buka audio bondo ke ka molne ntol ka underground political ke andu di turnout waya ita ko ngado ko kala andu mbakela ka bi ko be bambula e koma pour yemma koy andu be ma ko ka oto e sala ko fonyi jang ni ama lew itara ñun be boy be santo be winna ale woto wana ba ñu be be wo e no ko ko ci roni ko ko ni ko wana woni lu do no anda dal ko ko ni ko di ke tele ko be jum ke na ma ko oto ne dir la salon ko nte manje dankula kantu mange la palasti na makamo mi be bulo ko nte sita ka audio ken sama respond baran se min ke no wala ka bara faale ka tonya dala ko man sa min be sirin alnale do ko ke ko cilin to man lafta ngaw ko indi molla audio ye mi la moy kan lillahi ay mi ko network ko man selia wa audio tengala moy la 11 20 minutes to 12 itol bala moy ka ko ika ko kama yaya sanje noti ay audio nyim dadale nte ami ko ngala moy around 11 so minutes to 12 wakola to nata audio pile kan lillahi aka ko network ko man soto the audio was well organized oto jamme mbe danila ntolem foji di ngoti kana na merol nene ale wala ba ñu be ke wo emni ana lu ko ko kan la ba ko yo yang ku prene ba ko ye la bala bu ga jante la ko ami ko wala jante lo wa fa ma wuti ne wo no nane ya jante def mu ko ci ya yo ma kanu fo kanu danta dame bara man ka jene kanoti nga kanu le ko fo ñu dingolam nga kanu le ko alfalem nga kanu le ko masale mi to ko ke nga kanu le kay gambe ko na kazale ay kula bondi gambe ko no kanu kama mbadanila ay sabari ay ji nga president baro dani ay na si ala bankoto iko wandiya mandiya ale wala ke bere ke wo no mi nane no mamma ya jamme e no jamma di ci fu ba la ke man yati man ko fin do baba kilo wa fa ma se de wo no ya jamme o bo de lawo mati asabari man ko de ko ya president man la president ma ya jo ma la ko mo ka mola dakala ka de mo do mute kan to fa ma yo be jirjili la la le mba fula ko waniya mandiya ale ka ni ko na jere kan ko ci de kan na su sabari am ko abaraka am ko abaraka na bere fo abaraka bake toma ale abaraka toma wala honorable Ami Koli Sanyi Mansata Bijane Msa Kumande ay nani Jamaika ja Mansata Sanya ade Mansata Jalo Jalo na ko le won kelo Mansata Sanya nin Mansata Botaje Alosan Mansata Kuleto nin Mansata Botaje Alosan Mansata Kuleto bela filije da bonala moli standby filije di bukana kola filije da bukana na standby fonyi bintankara nayi Foni di kakara bay. Nata botaje jaka jaaju fanana la mo. Aba kurso jaka jaaju o boni mo kana kola jaaju. Na botaje jamoray kafo. Na boso le preto jamoray kafo. Woten sina continue. Manja kidi na yo ko. Bari na fele pare
e sagente time waste la bare wana man wono di bare tino tax li time waste ma sata bismillah auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim asata sana na auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yo njomana safe ku sefa keti Mohamed Foni Berfet di Foni Bintang akabe Foni Berfet ko ila alfalu ani ila kiamanolo ani ila alfalu de ila sefon njomana safe ku kiamana keti APRC NPP APRC kiamanolo ani NPP kiamanolo akabal kondona njomana safe ku député ko le keti Foni Bintang Karana akabe Foni Bintang Karana ila député o be kondona njomana safe ku ministre keti après sanga Mr Adama Barrow abe ministre lu ni ala ko wonni president be ka abe kendo la be njomana safe de sonné tout yeti pour ngawbe aka mol ni ala ko wolle be yisio kan abal kendo la bal keila njomana safe alma mawdi mo fa metti Foni Berfet abe almamo ni alkalo be konton na ni Foni Berfet njomana safe après sanga Mr Excellency President Adama Barrow akabe president o mi ala ko wala his excellency president Adama Barrow be kontonna njomana safero fanfan abe kendo la baka be keila yo njoko mana lole après sanga ako president o abe danila uli Foni idol Foni kol uli koku di bolon ko boli ako ide ko ma bi de ko ma soma uli koku di bolon ko boli ako ide ko ma bi nano sani nu yito ako ni te wulita uli boko di aw idol be ko ma bare uli popu gala manu bajum bonetu nya be bile be regi ako bare itolla bata ko nimbe bulu ila sala to kawle foye Foni yone gabare uye Foni ako ni Foni mi ala ni Foni fulol e wanye seno uli koku bode wanye e ko de seno la kabrinde mana be di kukiya abrin tioni manoto bare bu gala bole le boyno si jorangas ako bare ila bata ko ke ta jorangol batu si tarakitas e ban tractor soto a ministre agriculture uli ko kaloleri ulu bay si tarakitas ministre of agriculture be dali kan se tractor ka la ko man ku jume fat ko man bero ke si a bita ako musol be lori ne fat ka de ko de farol senelale kunino ko mo e wanye wala ka ko yak groupe se si saras wano sani bari broka murok ma moy non problème ako kel be lori ne ka sarol sene ani tio ani kudolu bare senera wala problème si gadi na scope ku se ka ko mam bar si gadi na sirim toli ako gadi no fana ila fale bare gadi no messi njomana rege après danga ko pinire go men nimbara o mana kate bur nga bo mana roke ur nga si suka sa baytum kurange si titi woto njomana rege ron nimbara ako de president wajay la siko sa del mi alo ko mansio soto doyata le ani mi alo ko mansi de iban si e kurango soto fana doyata bare hani be jaat uli ko awnu bajum fokku loli ako hani kabi ma bono soto la mangi te pour que dani amuna kate ay de bare fokku loli munu reg metti wunoli kurange nu reg wunoli melam nu reg wunoli pour nga ako itolien ni soto pour ka fo wala ke dani do hani kabi be ba ka te kan kende ke bali sa fo ko yenso silo la yenso kurango la yenso jiola ugabunte na po president Barrow ni mamma be loli esuke eti bata botu kantora ako franjango alafta ke dani sate avomie batabutu kantora ni musi loli mi kabirin kabdi benge si banor bare mi tel lañu no japo pini lani loli e loptane si banor loptane kantora ako alile dani lu ne si banor pour kantora la loptano to loptani yamo ako loptan bale mu si suko stuma kombo bas soma kasamas tu babi tu loptane le kubilem ako ni loptano ka sate dan nangol be kana wala to bare wajto ambulance ako ma ambulance soto to njomana loleri kanja pour ngol nu rambenol ambulance pan jak fanfan ako ade dani kam ni na wala mi si sono ambulance la be ti ala bak politique karaji politique pop yone to nya bebile gorga sikon because ndia politicien ako politique la karola la faka jele ma de mon ni ka ta politicien no president Barrow lo finto mun mori tak mu wonor wa fam carte bino nya awbe win ako president Barrow ta yela yesino next election eta yela yesino jiker kabe nga kanu bendu mu foni ko ne foni ko bagitu bakan jiker walu kammi kallaji ako bendu meo bengo minke foni kallaji kata kabila ta ke bendu ko foni ma mol soto bare bengo minke ta kallaji pour ke bendu wota ma jibe ajibe jam jiker bare bobu kana ma mengu meno ako bi fana ajibe bangi ko tan foni fulolu men kono ajibe mol min bi jam woto tak mu baju wege tu gaba neska tebi le nya awbe win ako ikala hakil fula soto kardio min kana itele be win la jam kana kasanke na
koli ko ku sanken amada no mam wono mo merege bar uli ulu jekutan kantu ja au president baro kantu ya bile nya au be wing ako dia moral wol mo yela dia mo ke bare to mo mo je na ke joti next election ite be banyela ulu sanken ri su audio ako ito dia mo audio ko no uli buro kap nu manje ito le do ko le long bot APRC NPP nale APRC NPP wati yo wati uli buko ku mitines ako wati to de la ku sefa ko le ko be karafe no le kilimbaage ulu kan dokon ibama nyolo ali la sefo de dia mo e pour yeke kankili won ku sefa ko ba kakate banku won ko mo fa modi fu toke tum foni wati yo wati pour mu kan dokon ako sefo de ko mandiro ke kan wati pour ibesi ke kankili won bare ana mam tumo amangut bare modi malla fi bare ana tere gi hani wa noto alliance nya ekete yoni fa rindi ako moto kuma fo bare noto alliance la fawa mo shi as yo rindi fam nyeme mome ako wo ke da sai yalo ya jambe nani bile ngoge bana bi ako bayri ya jambe ko ni kara bilale abilu tiga bile ngoge ako na man yo no be kekete dak ako wala ba yi ko ni la ko na uli ko fonya alhamdulillah rabbil alamin ako to ba fo kan alhamdulillah rabbil alamin fonyi no ma yo meno di nyeme le mo konom fonyi be nu nyame ani bi o ma ke kile uli ko karembore fanfan ako to be sele kam adu uli ko kanti pemeti uli bunu kata fuka bala uli ko ni agenda APR noto NPP mene ko fatule ako to be kata ko ke kan ne ka je ko wati no te alliance ka duma NPP ta sando ali APR adu nyoma na regere ko meti president baro abaraka ba fo ko president Adama Barrow abaraka nyongele jupot ako nyoma sia ku député ko le ka purum tunu kani di si palasa ako député min be bota ye person ni yele woto uli APRC hande ne ulu pakitu wa ku député ko ku cheko kanu lembe no limi ko cheko rewo ko hani ya tay to APRC ko ma to so ba ni député ye min se because emité ko na ku député ko ko lo kana mo rakadi aw ako ka bring ni député ko to bari ko be ka fa idema bare lu bake ku mera ko le aye kamali jamiya ni le ko mana chafe parti leader di executive yola tufa bakari tombo njata akabe bakari tombo njata na la executive bolde yo mana rege Mr Adama Barrow karte bilonya akaba fo kan Adama Barrow ko karto min kana ya moy lim na ako ya moy lim wi Barrow ala baraka dala ya wano to e kare ke boye mi be ngarula gira ole dal e tifoji abin saruma jatira to ko remu kana mete waje ma to ko dike bugala alhamdulillahi rabbil alamin nasatal atjami tinjafiji be his excellency president Adama Barrow kontono bakba nane o mo sa be his excellency president Adama Barrow ani minister men bebe sino kan be konton bake nasa ko minister kan majo ko kurungoro de burunga na west coast governor kendo governor Ousmane Bojang nga konton anano mala ko honorable Amul Niass nasa fa Ousmane Bojang west coast governor di arrivala Amul Niass be foni perfect le bin regional constituency chairman Omar Drame nga konton bake nane Omar Drame constituency chairman na constituency women mobilizer Ajaratu Bintu Jaide nga konton bake Ajaratu Bintu Jaide women mobilizer constituency chairwoman nasafo na regional constituency women mobilizer mendi amuda jang membota foni Bintan Karanay nga konton bake ba constituency women mobilizer armade na pour foji Bintan Karanay na o sa faire fonko NPP women's wing be silokan nge konton NPP national executive be silokan nge konton bake NPP national wing nane na safi saf NPP kunga koli tu kan kompani kunga na safi nyimbango sefo kende ba nteri ma ba banko sefo foni berefet sefo nge konton bake nane a sefo e mo fama a sefo ti ba foni berefet nane a pala amak nane na safo saf foni Bintang ela chief jobate nga konton bake foni Bintang a sefo li jobate na la eno kasa na leni councilor menu bebe nyimbango fulol kan nge konton bake leni councilors kan manje ko be ko be mo famu wala fu kapana ko nane na safo saf barendi na block jang man honorable Ousmane Sow konton bake nane le kambe jobe babe mo fo metti bloc ba sa photo akila honorable Ousmane Sow excellency Kanouté Ba andu NPP dema la balo do so nge kondo president amangoro ambaka bambo arabe na e parti di NPP barembe kondo ndiro kere la kadi honorable Ami Kolila nane ka sa fa kan ma yuga pulo be sigiro beri a umo almanje o me honorable Ami Koli Ami Koli jata musubale mali
nane honorable Abikori nakankan demukere jajema kabrabe noto alliance nka batandi bake nane nanala kom noto alliance babaj bugalen banagale no fonfon baraketa foni berefet ning NPP e manta be ngodi honorable Amikoli kanaka join tonga nane bari kankana foni berefet Amikoli tu manta be yarma je kujalo ja pumbe kana modi NPP woto momo bejang president Kano Kamala momo bejang NPP Kano Kamala nge konto nge nimbara ngeje nane anosona jalom babe pour kamanga kita president wala kamanga keti NPP nane omra saferul fonfa bare bawo nyine mu foñi la mitin la bako din kana dum kombo nane bawo ko dura kami mitin yelam kay yetti foñi ko e bejo kana kana keti kombo fonse modu jamme kontong anil landing jaaju melialon ko kanila e mollom andu na foñi mollom andu katalla ballo president baro modu jamme di landing jaaju kan manje kujina keti kanila e bampo ko ka kamo nane omra safer fonse sanku ko li konto melialo ko president baro kanude balo foñi dimol anda ka kata NPP nane sanku ko li foko ko sa fo fonko armanja ni la eti foñi bampo aramera eti NPP fonko omra safer karamo jane fo mat diji Gambia Maritime NPP kanude balo president baro kanude olom kabri mol wulta be mol noma andu aka support menke president baro la dogu wala jang foñi berefet ani foñi lulol be karamo jane nge kondo nane karamo jane de kan aroka eti former Maritime Gambia Maritime nane omra safero kompa mambo dakaka ala lumanje kuribori moda president kabna kuito hande beja nane omra safero suola ko wala nande kontondiro continue no la bare ngamme kumandi momo bija president baro kano kamala nge kontone nane bala bu jon mo kane tangol mawo ko gëna tubare anosana ambo babe anawo ko dum anawo ke nane na safu excellency diam la jamal diam ta jang ye senola ko fo ando ye kodol kumbo nane aw president aw kusanke na kaju ko e kamenge kubuje babe papo kurude mukala mede wanyei ye trakit ko fo jang nane kusanke tanke mede trakit de ila farol la ko ni sol men ka dungi la farol to nane wita woli wanu manje sibe sinoke no ila gadi no dol bije marafe gol ka dunjele nane sigade na soso ko na sindukure na sinoke no ken ngela kumbol moyle nane no jamande amuro de ando excellency fana ya kala mutale nane bampo president fana na janja bampo no ni mon murta banjun be lolé fela nane nano sankula be banjul panku baji fujum panko te tu bawo excellency ay sasi men na wolem ka lo senelal fe nane bawo atila broka bola wan kuseno broka ban kuseno wa mi karamera ke tuwanya baraka lo senelal fe nane bare jume du kuwanya his excellency president Adama Barrow yo ke foñi berefe ni foñi bintayele nane bare his excellency yo nakanka yo dimuka kalola ke foñi berefe because men ni sama men kono den nane di emite yananya jakoy sibri nane jakoy sibri excellency la mansa kundale kobiro kije do engrais o di la boto kemeni moi nane his excellency di furunga fola ko ku kambido broka pampo di kuseni jembanda isi boti soni cheme berefe sade o famo nane di mo fumete berefe mansa kundale kobiro kije hectare moangi engrais boto kemeni moi dila nane aba masa kunda kankanto broko banumanje broko beti kala ka pampo kuseni tan si bota soni kabanan excellency wosifala keda manyina wosifala keda karanay nane yo mukana mutila amokono momuka momu bajo manyina bobu bajo mo in fact karana en defamo tata foy la faroto wato min na kobiro be kele rus project le kobiro ke ay engrais o dila ay chemical o dila nane atila fongo diga comme ko atila toje be di esuketi karana e diku seni to diku wani bambo diku seni e jambande e ka fasa do me kandongu nane esuke yankone kandongu mani senela ballo nane proka kema kete manay excellency ila man sakundale kobiro ke ay engrais o dila boto keme boto tansaba nane his excellency di furunga fiya au kani au wani bambo au seni mi jambanda ya jombe so boto sone keme di kabarandi unyen excellency ndemban jola ila man sakunda e kobiro ke hectare moang ye engrais o dila boto kemeni moang nane ndemban jola a wanyum to pampor nu seni bobu a jambande ci excellency ye nyin sifale ke jibanak ye nyine ke katakor ye nyine ke bulanjor nane yona kanu jibanaka katakor di bulanjor excellency sade jamalle be nyin tundo do me ango e turo dila le mani turo tubani turo
nani ko pana ulala wajju poy wala ulala wamenge de ko pana ko kuseni me e lukute yete mana e bambo kusenten e lukute yete somita be wolle kono nani somita batending bese ani kanjabina fam e di kanjabina fam ndemban jola nani ndemban jola ani sade jamal adisi suka same foni berefet jam e babe de foni bintang nani foni bintang sibano ri asoto sibano ko bay bajagar bajilo bintang katakor sikon ani sade jamal yemani turo men de nyin tundu floldo nane mulki tamete mana yanu selu mbabe atata fo kilo 10480 nane jajo be sikile sone civili sone unyen de bulemben dubani turo 20240 kilos men di jam nane mulki tamete sikko do bo jajo be si hectare kilo samenge civili samenge ana manke engrais odi man sakunda kame wati dadi mala nane hani kantu jamu kana metu jambande masakunda wane nomene ndi tuma ba ko famma musume excellency ila man sakunda anila project kol ye nyin tundu flol boto wili killing keme saba engrais o ila man sakunda wala di senelal la jam nane supporter so de bi yoko keme si feji yo masakunda e jalo me senu ndi kala la ulo keme kalo men ka nyamo fa liter keme nani tanse yadi senelal la jam nane si sone si keme si baji di ka sone ka fugaba disi fugaba disi feji tanuma yo so no senten kapana o ke babe excellency nyimbeke pour ka seno sone ande nane tunu kanga pour mambu ngon nurambe pour ka ba excellency mo dole sene joramo fojam nane kana prene babe o tijora na tanuma ane ne seno ke la sene fe mo dol katinya bambo uro ko ja baba di ko amul kitamo mu kanyo bintan sade o do ila man sakunda ay dulaloje ka jabo trinda men jabo se tara kari woro amantinya nga fay onion ki yorim facility nane mo fameti bintanga baba je dula yar ma je no jumen ko ko no yof jaba be di so munen ma je futok di ko ba ko le kanyo le mo fame bintang e suke yedi bintang nane suke yedi bintang fa yo malage kandongu nane kandongu ye combine harvester dila ila man sakunda ale adila nane kandongu ko sen combine harvester man sakunda SNI excellency na sampulo mem fo membe kila kuina la me alon ko ibe solo pawale tala ka jio bondi samatili kandi pour mani seno ke wo sifa le be kala kandongu 60 hectare mi alon ko sola irrigation ise mano do ko samatili kandi tinya saba sango kono nane si hectare so ne bukan ku feedi kanka namu kana mangu kanu bobu bobu de suke yanu manje yo e bobu de elara nane ko yo sifatila yo ko te ngaro de mo fometi kandungo mankan wa fujama fi fulera panguma le kuroko o mor am kana mete amana excellency mbe mangasino nyin nga lole nga bankili mbe somida nga mangasino lole nga bank berefet sade on bese sade on nane si mangasina skoro da kuban aya yo go somita bambo ya fana yo go bobu di mo fometi bese yo go bese excellency ye garden ko fojanne nane kusangen tanke mukala meti garden fula bije me alo ko ye dokule foy banda e be bedaring doko be kerinje wala kilingo be bintan kilingo be berebe nane garden yo go bintan ya yo go berebe ya no manje kana kusangen tanke mbabe ba tigarna sitila ko do so siban bambo kan ko roketo garden kilim bije ma lokan jajil wala smart agricultural garden wo be lokan jajil jira project ko le be loka ila man sakunda la ya maroka nane jajil baba garden yankotu mukatume na kati bo bambo smart project nane di ka furunga feti giraffe ko ni katumento excellency jaay yesila ko fo janne nane di santen tan kam kana meti furunga ila ya marokan nane awdi ka furunga fiya agricultural project ko giraffe na kaydi dada paretale andon World Bank ya clearly pour ila man sakunda se nyin silo dada kana mel konde nane project ke di agriculture no ngare giraffe nane baba ko te wan ko jone ne pour nga wanjire ke ya pour man ko jone wo silo membe bola tampo do kata jakoy sibri kilometer konondo nane tampo do jakoy sibri ka si kilometer sone futo ko se batie bulanjor kata kor kilometer woro bulanjor be kata kor si kilometer sone futo ko yogon ka bo kusama kata fo bajagar kilometer woro nane kusama be bajagar kilometer sone futo ko yogon sibanor kada fo jifanga kilometer nane nin domande sibanor be di jifanga kilometer sone sibaji di bulemben kabo somita kata batending kata jakoy payma 7 kilometers somita be di jakoy payma de be batending 6 kilometer sone
7 kilometers. So ne futoko di sigaba. Ñing doko be His Excellency le yamari pour ñi silol sedada. Na ne broka buktu di furunga feta di fano atila senu bangana pour ba broka ko ngal. Ñi silol be la kaytol pareta jigila ala doko be commencer la temela. Na ne project di wala foita beti urunga utu upare bambo le bio urunga pambutongi. Woto ninko be lola jam Excellency e doko menke senola karola ninko ba konte la be sukula le. Na ne onja pujuma munu pinal tu broka barma je nakankan bodi mu kabana jete wanye wala pambuto. Bara foni bere fet fo ngal nimbara ngal tentu ngal jay ale doko menke NPP ni President Barrow 2021. Na ne foni bere fet fo ku sa fo di ku sa do di broka banjiro ko mbabe di President Barrow di NPP di bitewi. Ñimbe tundol le ko meli ala ko e carte o fa President Adama Barrow le 2021 ñim fo ñi sabol. Nane uru boka di ulala wan ma jo ko kulele bakata eli ku sen President Adama Barrow di siteji fo ñi siteji. Ando la sefo ya fo janna ko mo senada ko mo bamanda ko bibi ni carte o fa da fo ñi bere fe jang President Adama Barrow le gagné la gagné Séné gagné Waramamba. Nani di batande na beta sefa wala babe e ti foñi a perfect nare rek metiko andi ja nule bale ka karta ka o man kammi a presanga Adama Barrow atilati ka gagné kanu manje de baju ñom. Woto be men fola foñi ko le especially foñi bere fe. Nane wana tumere ge bukana keti foñi bere fe. Na dame muta 2021. Nane tan sofa ami kabrin 2020. Na je muta 2026. Nane ji sofa to 2026. Carte registration o kanale ate mela kari dandang. Nane kasa fere keti si carte so so bilo temi mulen danta. Alsa mexo momo mu dindi ngode sanjo ya si momo mu Gambia di ngode bejang al kaito diala ay carte registration. Nane mu kene tu kunyina keti Gambia anosana manje nurindi pour jaele beti carte. Mun kene tu manguni na kutila ko baji ka. Ebe yaay kam iba folale ko nyimmen do ko membe keri President Barrow kurama men nadi a jio men nadi a lotanol men nadi nyilbe mun namu ko dole. Nane ko kajore may ko recommend ko sido bitana fi uruma utuba jalo mbabe e ko kare ko metu ko bogodo beti sinama sanji tamale. Sanji keme saba albenamo jola tubabol ya sanji talulu fula albenamo jola jawarani ya jamea almasilo so alman kurama so munati na nyin sanji seyo kono ali namu ndingo menjo way kuramo sialma ay schoolol sialma ay kairo sialma ay kobe sialma woto namu jo manji sabu President Barrow la ngani ya senemo ala sobe yani dogo wala nyin development sabu alma nane mai simit sone sisteme siteji simit sone bukan kugaba di unyen nane wala ko katame e na mayolla babe di mo fomo la menti mo tokuna ubaji tamuka namu bari simit sone futoke di siteji rasula ko kabaje woto nane mai wa jameba nama yoy kantuman kan mun bajalu bari di kamanga ka di prokabeti His Excellency Adama Barrow atila ajetu lombro kaw molbe yaay kan janne dol ka fo noto alliance dol ka fo noto peace mollo mel yalla koy man la fi kayrola biko momo la ta kayrola fo se President Adama Barrow kan nane bukana ko kadi atore bukana kan won kale noto alliance bukadi bone noto peace way mi bukana kamangu tum kayray nane bari nane mai nane anosan umange kayray averi His Excellency President Adama Barrow ay nyin kayro membe sabatindi hadi nyinul membe yayola ika mem famala ko propaganda wala mi yaya jammeli baay ka wala la ko propaganda na raya jamelo masakunda idol makala membe kerinu ni ya jamelo be masaranu idol fonte hajila kata ibe nyimenke kan sade wol kono ka nyokumandi ka groupe dula kilin me alo ko pamite bulu ibe kuma kumal fola man sakunda ma a ministrelem a kumandanglem a president lo imam mo bula ya jamme ko ka menna ko propaganda ni wolbe mansa yalanu ite hajila ka nyisi ba fa mo mira nane malege bukana kanyi kaja ko mai kuba fujo jam mai kuon ko mai ku sanke pour ma kalma ke kajo mbeli ko minister bajom mbeli ku sefa kola hani ba kuli de kola bar hani be ajila president nane malege numa jama wala tu numa jama ta malege na mo mire eni ko anu manje o kane mo la mai kujo eni atila mo ba president mante ukana kuchila panku kono be kane mo kana mo dembe men folale momo yalon ko ila fida ya jamela mabo Adama Barrow de ni men lafta ya jamela ibe lafila Adama Barrow le la biko ya jamme ata fannati no la Gambia ne ara mansa kunda ani mansa kunda nyaado ko memu President Adama Barrow wo man so nane endi malegen are ko tay mangeta Adama Barrow bari endi aw no man former president Yaya Jammeh nane malegen am pommo aw be man Adama Barrow katu Yaya Jammeh la tango nanga ro la tango nejitu ngoro babe Gambia fok
ajaw bulan ke beti apresanga manga apresanga abaji bara fay mama ngar roba be di mo famol la mi oto en gal filindi menna ka foko ha nal bota altata president baro wala altata MPP sinin sama ni ya jamme murtala albe kala nyaadi le nana be dal be mallale wala nana kanila albe mallale ya jamme manna bi amanna sama amanna sinini amanna ni November amanna hani November do amanna ni bangoka nane kadino re kanmanje wala kurma kanmanje ko tere te dula bare di kon wul muy karibe nya kaje nya bare adama baro ya jami abija banji kudo wala ya jami abija banji rogo nane panawol naregul metugo ya jami ala tojo jat la tojo kajom bambo do fe ma wi nare nya ala tojo hali na fe ma yari benu no fe ma wi la tojo be babe gambia edwe nako mo mba wela dame wolem carte o canale 10 mba 2026 nane tanatu ka wala na fulma fola foybi elebe yo bilo 10 mba 2026 ninul membe kuntum kan ilafta bantam billa alto ni yiri wala tema nane buku kanmanje ko gangolore ko gaje di kujo kumamang be pin muyo di kayra yo idol membe yaiga ni keta president ibe mune do kula men ni president barola do ko fama kilia ika mune fali nane kutira kango morenya mai kusanten kula ko ku seni jamo fa wako tero ko na mutundi apresanga wana be ero bawo idol ko ni idol na la president ibe kura wala na la membe president barola kura masila ba ibe karam munne lo la men president barola karam mod fatata ba nane man kura genya en ko man te ko bija ban ko ngeru kura ngi yanu manje e fam ban kura ngi president baro wala ban ko ngeru si skule san manje si fam ban skule ti president baro ndenga kukili ne londe ibe okela president baro ibe tambila president barola o kukili wala fitinoti nane wa hokonde mama manyeto ko wo kumala mala fuka mangu fangen atla president baro wo be ngarle fitino kola fente nyin dunia kono ibe menkela tambi president baro nane kantu ya fitine baju to an ko to le andun denga don ne ko gambia dingol wala foñi berfe dingol wala foñi dingol alde president baro falina ani nendir laal wala fitina laal wala bankuti nyala ana barka tampo nama manyeto ko kana keti foñi berfe e ko kana keti foñi le tutal president baro di ko jelaw di fitine nane assalamu alaikum abaraka bake honorable Demba Sabali at NK Ba dele minister min marata mansa kundare wala ko wala nane nyeme atume bile ka fake na ko mi honorable Amad NK Ba aruma jaatila rungu mukana metu ko mansa kunda yibu nay honorable bismillah nane honorable bangana bobe mido salmina president ngol be do fof nane o wona sabe a president ngawdi kana halaka mi wawa salmin wirti dum don parce que jengi mune waham dumuna nuyu ñep ok maa ngi nuyu président di nuyu ñëpp ok nane on na sabe président on na sabu kana ko borom guddi na trop nane bala bu jonjon waaye wax fooñi dafa jot nane bari ka sakena ke fooñi burindi dafa am luñ fi gis ci fooñi nane baba wonu ju ka mbaabe fooñi ak liñ gis tey nane bi wonu ju ka jaat dafa utee nane namut dem nañ Sibanor nane ni Sibanor nu 2017 nane 2017 nu jaaw Sibanor dem dëkk yu bari fii u jaaw ci suku samenge waa fooñi génnuñ nane ke fooñi bu kurut ñëwuñ fekkee meeting yi nane ku jaaloo to be ma te meeting yi tey nane bar jaat ñëw nañ nane ku jaaloo jaw waxuma ne génn nañ waaye dañ wax nit ñi dégg li ñuy wax nane argument ko ku bar ku sanke tanke mamu kana ku jam ñu dem Kiya nane ku jaato jaato be Kiya duñ daan génn suñ meeting nane ku puleeri di simitina solil duñ daan ñëw ku bileeri ñu dem fa ren nane ficci gaa yi génn ba pare wax nane fuki ku pulo pour bambo ku sanke loolu dafa dëggal li ma président Barrow dee wax toujours nane yo kankan ma legena man ma je président Barrow na rek na non sani mu ne ma nano liggéey mooy campagne suñu campagne 2026 nane buroka bo voté campagne yo li yetti 2026 lu nit ñi di wax yépp nane wam kana ko ngira sanken tu buñ leen faale nane jambu yi ngalen ñi bugale parti yépp nane ñi buga former parti yépp buka annonce na mamu be ka jume na ka fujo jafia bu leen faale nane jambu yi ngi nañ liggéeyal Gambien si ñu gis ñu liggéey buroka pour Gambien suñ liggéeyalee Gambien si na buroka pour Gambien suñ liggéey moo ñooy campagnal nane buroka bolla bobo dikay senolal loolu mooy policy philosophie moom nane woye mi si wona rasola atila president te évident bi ñëw na ci Kiyan ñëw na ci Fooñi nane bambo yo yise bobu ni mo fa metti Kiyan ni mo fa mo la baabe na Gambien si
appreciate one thing. Nane ku Gambia nga ko wara ku man wa hokon. The level of development bi Gambia bi am from 2017 musu fe hew amul fenn in Africa. Nane na puji karum dika suma nga ko ba development yarma je Gambia yoya baje nane e budget to Gambia bampo Africa le tujaw kula iran manje do wajo to. Xam nga lutax? Nane wakane There were two heads of state ñoo doon maaj Adama Barrow. Nane baje kunga kugaba karma je ko kula ko kangangora kadi atila Adama Barrow. Uhuru Kenyatta of Kenya. Nane Uhuru Kenyatta di Kenya. Macky Sall of Senegal. Di Macky Sall eti Senegal. ñoo ko doon maaj in infrastructural development. Nane ko na ko kangangora ko di broka beti kanu ay di kanjumena. Dëkk yooyu alal biñ am Gambia amu ko. Nane kula mo fa mutila wa nefule ku bañu Gambia e bañu tiyo. waaye moo tax may Adama lim def Africa kenn def ko fii. Nane Adama wana kanu ma Africa bañu ta kanu. This is not a story, the facts are there. Nane udulati jose regle nane. The statistics are there. Nane bupina bobu to mam kanu kujo. liñ fi def si schools. Nane wana kami ba bi si schools. Quality schools. Nane banko rekantumetu schools. Classrooms yoo xam ne they are international standard anywhere. Nane schools tanu manje so nano sanu je ba dunia so schools kila sijajar di schools gente dunia. Throughout the Gambia. Nane mo fon burom. Amul fenn fu mu am. Nane bajo to dulay la bajo. Musu fee am. Nane mustu bajo. bi demee 2017 2018. Nane na ku ñëw 2017 2018. The major complaint was water. Nane wambuka kusakele mpampa wala wambuka kulawe mpampa woy mi melamu. amuñ ndox. Nane buka kusakele tangen ubaytal melam. ñu ne dañ am teen yu am 60 meters 70 meters deep. Nane no baja si ko nga sanuma je si je jaw sa si kali ekoli tentam je jaw panone simitra sone bukan kukaba di kunyen wala bukan kukaba di kabalan. dañ dee taka fas pour root. Nane baba si pilinga skuko ke pour ma bi ngona ko moj. ñi taka mbaam pour root. Nane buka di ko siro has pour ma bi ngona ko moj. Président Barrow mu ne ma koto lii foog ñu génne ko ci réew. Nane président Barrow nanon koto udu fo pour na de mo fo. This store biñ dem nii this store. Nane to wiye yang ku jawnya. We receive very little complaints about water. 90% of all speakers, none of them mentioned water as an issue. The facts are there. People are listening. They've been hearing people who have been talking. ñu ne lopitaan. Nane ko ne si lopitaan. ñu ne ñu suñ jigéen ñi dañoo dee balaa ñoo dem wasin lii mooy xew si yoon bi ñu jàppal rek. Nane kaju koy borogere betu ko ku seka ko la ku baje ba mantoro yema bu ka ku fote si nde soni janne ku jaw be ronge. Development bi mu indi si health sector bi. Nane kabene na kanangarom di bu ka de kapana keti mu sontena. Modernization of the health sector. Nane pour ekane ku sontena wala man fam man jake. The expansion of the health sector. Nane kabene na keti na solal. The results that we are getting in the health sector cannot be matched with any country in Africa. During this tour, you've all been listening. Amul kenn ku wax ne dégg nañ ku wax mbiri suñ jigéen ñu ngi dee si yoon bi because this government have addressed that issue. Nane bajut arego munna no wan kurege no bari fi ja kaja to rakoli uke bajut a seka anu manje wala ka anarege medo ko kuseka kole ko kaje de bi ko na tan ku ja koro nane yo bajut ba wakane nane mo sekunda education de mu kana mu tira bam problème ci lay bamba. We have got the latest and the most modern medical equipment in this country. Nane wa sijoranga sankuje dom babe kanga sijoranga sati tamana yola yetinye bambo kanga sijoranga sanmaje salegen. We have trained Gambians who are manning these equipments and these institutions. Nane bambo ku rendi karande ko nyina kan ke Gambia kan manje ko kuma manju ka karo ke na keti sijoranga use. We have built health centers, health posts, hospital. We have created community ambulances.
Nobody have it in the sub-region. Nane ku jumen silaptana bambo ku jumen si ambulance bambo ku jumen si dula san manje nano sanu wale problème pour mo nu jaw to galap nane bambo yo malege nam fomo bajut angol makayo babe ko Gambia kan jaman sa There was virtually no complaint about the issue of health. Nane malege nam ko kajato ko ni tu bajut ana manje to pamama nare mukana manu manje maja ko tum de ka bana education tena Nga ñew ci electricity. Nano ñu jalo ku jobe di courant yellan 2017-20, we're not even talking about electricity. Nane 2017 nane bajut andi kasange mukana meti ka wono fam mukana meti courant. When President Barrow went to Kuinala, nane President Barrow nana jato be Kuinala. Bi mu joxe wa Kuinala courant. Nane nana senu be Kuinala courant. Gambia bi yeb na ñam courant immediately. Everybody wanted electricity. Nane Gambia tu ko ne tu kuma man courant wa mampa man tariya. The World Bank came here and saw what the president was doing. Nane World Bank kujalo man kuju ko ka banda president law. They met us at Janjambure. Nane kuja kutoki bobu mo fo men Janjambure. President Barrow was projecting to have electrified the whole Gambia in 2030. Nane President Barrow disi wona rasola namange mambe sene Gambia from electricity in 2030. World Bank said, no, Mr. President, the speed you are going, you will be one of the best in Africa. By 2025, 2026, you will electrify the entire Gambia. These are the words of the World Bank. No, are not my words. Nane World Bank na kujalo kujuko pa president wa jite dana ngoite dimkala meti kurange dikono hanile au banu pinu go lady bari nyeme de invite kabana ndi foto in 2025 tumusemi munungo nuramben Gambia pro manku ngano kubay kurange. Today as we speak, today, over 75% of the entire country have been electrified. Nane ka upinja eni chemai nane kwa panone kabana ndi futok chepu bajitum barbari no tu kuba kurani unprecedented nowhere in Africa. Nane yo bajitula babe Africa yolla. We have no oil, we have no diamond, we have no gold. Nane ubaita tulei diamond e bajo our gold and diamond and oil is strong, dedicated leadership. Nane tule yola di diamond yola di sana yola yo me broka ba lege na peti arunga. With strict physical discipline in this country. Nane kifujum folinge dikakur kan manje pangumana bujetu mo famola fuki. So what the opposition def ren what they have decided to do. Nane data kan manje ko ngi ko opposition wangu wono rumekani. They know they cannot talk about all these issues. Nane kuma imetko kanguare kubal bige kumano kusanke mbule tu. They try to paint the government as corrupt government. Nane kunga kurungiten dikone masakunda we kanga masakunda ya jonutum ya monde. That's the strategy they have. Nane yo emi bunga banku bajum. If this government was corrupt, you think we can achieve all what this achievement? Nane endi malegen masakunda we engongon mata pangumalo kuroka utu. We will not let them control the narratives in this country. Nane le kukati manku baji bangan purpare mo famola. We will show the Gambians what we have done and they are seeing it themselves and will show the whole world what we have done in this country. Nane pekrizen ku Gambia na kutu wankuro kuma be Gambia banku ise dunia ibrom ko wankuro kuma be mo fometi Gambia. And we are proud to be part of the system. Nane banko ko banku ke pana fole woto banku tebelu bana woli pour kana mo de bukana um. On yen Gambian si lay waxal ngeen deglu ko bu baax. Nane bar muy ku Gambia nak muy na ma ngaka tanke man ci jam fam. Amna yaakaar ne Adama Barrow 2026 be 2031. Nane na ba si wono metti ko 2026 be 2031. The Gambia will emerge from least developed country to a middle income country. Nane Gambia banku di ka bukara kanu manje ke tam banku pum pati ya manje si dunia na pupino di mofa manu manje mofa ma hene ni nane Gambia banku pum ku The gëna important leadership. Nane wa fama kuma ya defurunga mooy discipline. Nane way mi kakurak. Discipline. Nane kakurak. Te day am njiit bu am discipline. Nane banko nuba jaba arunga anu manje na baba. By 8 o'clock. Nane simi sitala sone futoka e disi fejiri. Adama Barrow mi tok table. Nane Adama Barrow o mala ko e table la. Du wacca be 6-7 o'clock. Nane adde be ka walo be di 7 o'clock o nya futoka e sigabara e bujomo. Lu momut buku ko. Nane wana chirtu mamango. So he munema.
nane araja ñaanuma yàlla lekk bututi nguur gi ëllëg ñu laaj ma ko te du ma mën a tontu ati jamite mo mbiri mo fometi wala bangare beti man takuna kadom emite pamete loolu njiit bu baax moo la koy nane yow aruna lege na o war ma sedi mu ne ma lépp looy def nane wano san wan war mu one day you will account for it nane wano san wanu kanem funa ko foko make sure you take prudent decisions in everything that you do nane way mi woto aw wara nunga fujum falegene di wano san aw wano war mu kan because they have nothing to tell the Gambian people. They have a lost agenda because of the fact that all the issues that the Gambian wanted, we are putting it before them. Where we have a problem is to tell the people what we have achieved. And we are determined to do that. And once before I give him the floor, Sundawni, our youths, you cannot build a house on social media. You cannot support your mom and dad to feed them on social media. You cannot build a family on social media. If you want to build a family and be yourself, go and get a profession, get skills and participate in national development. Our youth must understand that you must work to get money. You must work to be paid. And you cannot work when you don't have skills. You have to learn the skills. You get TVET centers all over. Our universities open up TVET centers everywhere. Let the youth take advantage of this. If the opposition promised them the sky, if they promised them the sky, they are fooling them. Only hard work can make you what you want to be. This government is ready to partner with the youths to see how we can support them as we are doing now, so that they can develop necessary skills for national development. am na njiit boo xam ne ragal na yàlla du sàcca du tappale bari kersa la bëgg a tooñ kenn léegi biñ toogee fii mu gis gaay taxaw bu yàgga mu ne ma waxal ami mu ñëw ñii sonn na yàgga nañ fee taxaw dama leen yërëm buñ taxaw fii ban président mooy def loolu bon nañ jàpp suñ njiit liggéey suñu réew gërëm naa waa Kiang gërëm waa Foni finally gis nañ développement Gambien si liñ gisoon li ñëpp gisoon gis nañ ko believe nañ ne lii la nit ñi bugga démocratie dafa am dividends. Democracy dafa am dividend. And the dividends of democracy is development. Progress. Prosperity. And this country is progressing. This country is progressing. Honorable Ahmad Nkeba. Nane Abaraka Honorable Ahmad Nkeba. Badi ngon sanyimbe member tukang. Nane mukanum nya anonde kobe.
mbe bala moy kan non di kayenteno wolon banko nyaton ko famoti oy mi arunga eti mo fam His Excellency Mr. Adama Barrow Commander in Chief and their telefonamu OIC chairman oti a telefona aybe arunga eti OIC oto Your Excellency bismillah nane oto arunga bismillah rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin après ça on a sasal atiyamit beña feji mais gouverneur kontonna anala deputy gouverneur ana do ko ñol nane punuru ngal ka sapa beli gouverneur beli arriba wala di korokoro bulon ni nga gouverneur konton nane asafia ama gouverneur nsi na député o konton nane bana safa député wallal ami koli nane ami koli ate mo député o mendi nane nakanga la député no manje amunta ko atalon na député o ñimbankululo be ko ata damman na député o nane kanga na ami koli atila akamia député o yeti mo famu o toke tout be di toñi woto ndeba fala e ñaami nane woto wala man derege ami koli adono NPP la foñi député o nane atila mi a député o eti NPP babe foñi mba konton na baake nane o mona sa ferol fam mais ñimbanku fulol la sefol nane mo famu gabara o me o sefa kolil mbe konton na nane o mona sa ferol saate wala alkalo na almamo nane alikala o di alimama o eti sukay mbe konton na nane ko sa ferol almamol melialon koy mabeta jang nane ko alimama kan manje ku jalo jaw kumat wol almamol kono nane du ko alimama ku tila nteri mabe o kono nane apalo lomto wolom duwa jaabi moro ay mo ki janga do ma beta jang nane baba ya tiyo la boy lom ombo babe mba konton na nane ko sa fero alkalol mel be ma beta jang nane ko alkala burom ka be ngon take ani fen ma beta nyimmiti ngoto nane anonsa nanu manje do jalo jabe mate fu jajo fe konton na nane omna sa fero mbari muso bi jam foñi kolom nane allino lombo babe eti foji asatu jifanga bi jamba konton na ba asatu jifanga nane omna sa fero mba tendula fana baake mba dimbar nane omna salero fam mbe na ministal ni men na siloka nane o ko ministre kan ma ko kuru ngoro de borga mbe konton na mbe masakunda do kula konton na nane omna sa fere du ko ka kay man sakunda borga bari wol nin terol konton na nane bu ka ku palol di ku bari ngo to omna sa fere na regional chairman and na constituency chairman on mel be jam be konton nane regional di constituency chairman kan ma ko ku babe nane ka sa fa kuri ngoro mo ni parti on mel be do ko la be konton na nane bu ka to di kan mokko kan ko mboroka mom na sa fere na director SAS nane director SAS abotani saate wala jam block nane di mo ade skewi na pour le babe block adabe ñi mitino kono le nane ombro de mitine wiye ay do ko damale ke ñi mitino kono nane baba boroko bamlenge bana kanum bu de mitine wiye Ousmane Sow abijang mba konton nane Ousmane Sow ombo babe te kata fa ko la ko ringol nga ala tentu baaki nane no sala sal atiyami fi mamak na honorable minister Amat Nkeba diamata jang nane honorable minister Amat Nkeba babay kurum kana katikate akaye menje foñi a kontanta e menje foñi nane wala jukum foñi sumo sum wari do gol men keda foñi gol fon le adante nane bambo broka bakami foñi butongi ni tel fo yela kol dante do gol men keda jani yirwal men keda jani nane aw fangu sata ja wala aw kaja anar ma ja aw fangu rege broka ban ma ja wajo babe oto ila woddi amol yentel sile oto nane woto ka sange na mutila ko kumem mem parafol iko ni ko iteta mu nyinti nane ko ni ja aw tile wule ni wo me si hani abe do mo fanade sila nane yo e yaji tija hanu kurnuru di tule yaji oto ila okumo en si baake nane wam pour ma futila fofu yaji fam pour que honorable Amat Nkeba la kumo bambande nane pour que lingen pour ma feti Amat Nkeba nene tata meeting la Siba Nord nane baba nan kuje mitine babu de skedi Siba Nord ndata meeting oto nane nan kuje on mitine fuja futila ñu gol be mitino boycott nane ke foñi tout de kula tebe lay nata je mitino motije nane kujalo jamitine ala ba jaw mo dandan wala bije nane bukan ku pinaye na ministre woli fenke ami faboure nane ami faboure akonyi adimi fa kumbota mitindula be nane ami faboure rio kimukula mola mutay to de mitine ndele tata kay ko ide nane atila jaw nanon tunten
dunia ko be nyame nane dunia meje beno ka fo e jante janante wote keri nane bombe kureke ta ba be lati bar ko balati nane yo let dole be balanne la bar do be sonnera nane ate la bar ate bamam wayrinde mu politicien o menti nane atila politicien ano manje mbe ko men ke kan lata baake bilifta baake nane walande kane na fimfi wo fanfan andu lata fannale fana nana ne bambo na fimoro wayri ngalon ka melorin toñale kan nane mamma metti ko demale gelam na jume andu de toñero kela bambo telusan wala yakendi wolo ko keda lumme nane mo kana funa futila na mo kana mutila mo bajo ma hana fil mamuda fendi fan nane asofutu yodi wa fan wayri ngalon dunia ko tata wonya nane na may metti ko dunia no gore mo bari bi nane uja ngaje la hakkilo be murukan na nane na jogu bu kana wete woli wo lejeru andu foñu bangulo di mealon ko melo opposition yala nane foñu kanka mo fon ma ko manju tali di opposition ñaje bo opposition fula foñu mu bile di bari foñu ne manki opposition nane ujuga jaatu no nane opposition yo mo kana me jaatu par foñu ko musu kana president jawara la sanji tan sabo be foñu be lori ruling party le ko nane president jawara di kala ka ko la tu simi sona ka balandi unya tu foñu ko president jamme nata o ku kilo wala continuer nane president jamme na jalo mo kana mo ko no mo murungo oto foñi nim président Barrow nata a continue o kukile wala wala ma la do ko foñi président Barrow abija oto jiriba bu nga gogono ñaje ngawo ko nano jija na remo ngalo no ko président Jammeh la tay mo bantale nane dama ngi ko wa kay de président Jammeh e bambal na kere opposition président Barrow nane na kere président Barrow opposition nane akanja opposition de président Barrow foni mbota ja nimme nata do fana oppose la nane mante apurdo ja atume bidey amante o fana kono oppose alo wayri président Jammeh te murula na nane ba o président Jammeh a jeeru be jom ni o bota je fana le continue opposition yalla nane mante o fana purdo ja ba ji continue e latte woto albe no ñaame sanji tal lulu nane man nakare kane simi sone ka gabado len al muru naring nane jila ya bolen ñim man sakunda me ala ko nga foñi kanule nane man sakunda yola kanka man sakunda manje mamam foñi wayri ndingalo de ko foñi be Gambia ko nane ma metti ko foñi di Gambia yom woto de foñi bondino Gambia kono la tumo nupurem foñi di Gambia fen me ala ko Gambia ko la ñantolo nane wano san wano manje Gambia ke Gambia foñi ko la ñantolo albabe sur la président nane bambo foñi muy fana fo bu taba bolu bobu to bambo banji bay al foda fen ñi sanji tallulo men tambida nane wano san waji foto am sibit sone ab kan ku gabara du ñene albabe sur la président Barrow la taay nane banji baje de furunga fola ci la président Barrow sanji tallulu nane sibit sone bu kan kabati ñen foñi bintan nane foñi bintan sate worowla nane suke sone futo bisika o doron ne kuraw soro sanji tallulo ko nane sibit sone bu kan kabati ñene ndela sanji sayo kono nana atila simito sone futo de sejiri foñi bintan sate muwa ngani saba nga kuran ke wala nana foñi bintan sisuke sone u kapala ndi seji sona seno kurange foñi bintan sate tanni lulu wala man kuran soto nana foñi bintan sisuke sone unyen li futo so se bay dum kurange bari mina kuran kudol men nati la ñi sate tanni lulu frambe o kono nana kurange yunkule yana tume bi ay ngarle bampo go bu tinjele we panku na porte mu kana mu jela foñi berefede nana foñi berefede sanji tan lulu nane simi sone ka sate say wolle kuran soto nane futo bi seji ko ma ñu kurange ndel nata nga sate kono to nga kuran di mo nane futo bi si baki ko na ku yalo yoku senum sate fula doron nane si suka siga ba cet wole tuda ko su ko ko foñi berefede men man kuran soto foñi berefede ka bay tun kurange andu ñi kuramol men minala nane ban kurange wuye yabile nya al dabe wo fanan kono nane muy joji do de amundo ko sanji tallulo nane kanka timi sone ka kan ka bara do ñi banku fulo sate tan ni lulu wolle kuran soto nane si suka siga bara use si suka sone bu tinge tepp ba je kurange ndela sanji sayo kono nane futo ge di stage no sa sate tan saba sate fula nga kuran di timi sone ka banandi unya di siga ba ko ba je kurange andu ndema mbo foñi nane anu atila pour foñi ndebata dulame je jam fara bakel nane bala pour mbo leyle mbota fo manka mankunda nane na pour depuis manka mankunda yalo ndeni foñi jam fara nyola nane nyuma jama do leyle bari nga kado men ke yal fa wala foñi ko mo kata siba ki jam nane kata ya nambe kane foñi ko adila wala e foñi fa akanti yo ba foñi kanunte ya manke sinyo yati de nane kama ngora kantu kala ka ko de kanu yente manke badi yati de kama ngora kantu badi yayi
mo be kanu la yara man badinte manke signoti bara e kanu katambi signoni badi won nane anan kono mangi toke akantu ana ya bambo akantu ala kore bar o be mangi mamban ana ya ki fam ala kore yusundur ka don kilo la nane yusundur ba de cin kana cine ako narra signo yalo nane endi kala ka woto jiyote nyewo tabila karelo ko nane woto nane melam de mu mangbe sideti e wolay de enda kalera yusundur le nyimbiam nane yusundur a cine wari ñew bu ko balu namante jiyo ko nane bampo e wole baju tane cino kan tujaade melam ala ya fa mo jiyo ko nane toye cino di melam toye cino bar ni la ñew to do fa bare nane bampo nam bu jode no e wole ya jole da wala gara ñew fa nane bampo bela mutila momu la keme wole cina nemira biam la loptano la nane wono ja loptane tibuyam oto president jamme ka kibiri wala ka nga biam la loptano nane no president jamme wona tebe na mubanda wala woybe diro ko sa fa le president jamme bu ngole lo ale no ma loptano lo ale nane ko ngol na president jamme kalim sina tebe par le lopitan sa endemina be loptano lo ale nane nya til awna bilo be tebe loptane biam la loptano nane loptane buyam mina dogu kan nane omna bila eroke yoro loptano sula do fewo fene ya soto je nane si muroko mam loptane wala sanu le sola pour wajo docteur be la da mo si traje nane ku docteur ban ko tun ko fita panu be yiro training fa ni be mo train na fa mo do bolo banjul kana ke train bi am loptano ka kere liya bu kana kanu manje ko wara ku kan no si ay fan le bu jow banjul nya fan kula mo ko ko do keraje ko do men siara loptano fa lo men nane ko na kando bogoro ban manje ko fo ban loptane fa ya ko million keme fula million tankono ndani fula be wala kala jim nane million so ne systeme tiga ba million so ne ko ka ba di tibaji di burembe do ko bakane ata jali aju nane jew jijuk pro ka bobo je ya jijuk fan ya fola wala ka fo na sedo be lakira ko nane aga jora wora je men ja sedo mo mo alkiyam ndela sedo be biam ja nane akula sedo la mo ba be buya o do ko siba mbole ke ka foji nane pro ka butila bona de kan foji ñin ko do memen dunka ñin loptano to nane ko bogodo bu banambe kane di loptane nga loptano woro lo nane loptano sonno futo ko ko manka man kunda loptano nane loptane manka man kunda kantora loptano loptane kantora kiyal na loptano loptane kiyam kisma jawla loptano kisma loptane kisma jaw neñi loptano woro be la ñoka ala kodo man ñi alla ñim biam loptano be kodo men ke jamasi nane nam bu utambe no ci loptana usutu futo ke tu bogodo bolyo bu buri ngotu bogodo be loptane bu yam woto ñimbe mo ngandi yol nane udu tu kanga ngani ay ni woto bi ndelom president moti nane kam mo ja atila ma president ndelom commander in chief di atila mi commander in chief president jamme kam men kenon kunum faransa ke non nane president jamme wala kale fuke atila fa nangol naka ako momo ni man support development na le ya nane ano salo support to ja development to jo barew ayake kiyan kollal nane kan ke kiya ayake bari dum kollal naka ngani yo kebi bari bu mune botaje nane wo purundo because atelon president nane because atila kam ya president atele ka kuma kalanta mo faale ka jakasi nane atila rege kurma karma je be jimena de bari billahi president wala sembo mente ate halo nane bampo billahi sembo da president atila na mama walakin nga tali mo la mano saate jumalo nane mo kane na seno kure ga de su ke chen nga ko din ngo nane are go metu ko anyira iko man jato londe awa manyu de mu kere bari din ngo faama nane ban anyira pa mo ni wo jato jabe borla o aju jaje mu kere pa tay na député o diamuta fenke mbita boda mitino to dame nane baba ya député o tanko pour lo mbogu foji bonnali baba ya wana sanke non to aka la fitale pour nga help post ke bulangati nane na mamman pour man ko kan help post bulengat nsa faaye ko nane pare go metti a confante la ko do sotra bina do ko datla nane yo confante ko bodo butila bajo pa bujo kuro kan jammina faram mina loptano sotla wasifa nane kan jammina fana pa bujo ko bajo loptane ya nokoro na mam me ñi loptano lola ndum ambulance o kala je fana nane loptano so ko jume pa ko kan ko so ambulance bari lafita nane na mamman pour que kuma dantan pour que ko indi nane baba kurim kan ma je na mangi be ka seten wayri dia mo siata nyo so siata
mo filindo français ba nane kurma kujuko juko kana ko kanyakore ba nane ana kon ngaro kurma kutila ba nyine be kala diam labon dimbe diam mo men fra president Jammeh ko nane udole kana kurma ko lum ko kana to kata kana dim kana be president Jammeh mo mel yalo ko be mol filindi la sate ko no nane kana kana ma ko ko jimene ko kana ko babe de suki la to mo nyi seneyandi la pour mol yalo membe ke nane la mambe ka saten pour mambu kana ko manwa wandi kamba yalo igoni ba pus nia pus na pus fata ramarajo wala be kinal nane Jammeh nano sanu fare yo ke ha ela do ya beru mile nden na do ko manke diamoti nane atela broka bolla letka sankena bar niye samma foye korindi nane ba na buje tuma yoko nya agaja dimia foye diamu nya pa na sankende melialon dun démocratie membe keri nane bukala kama njum démocratie yandi kabaja ibe démocratie nyi abus kay ba take bulol kono bari ko kakaje démocratie tila kunga kuyeke ndikanya koli ika fo tel mo noto alliance len na de kure mer ko kutila noto alliance sain albal fanto la yesto alliance ni nane nye panji la jikan yesto alliance wari mbe wulla kamade nane nye pana ito di kutila fem me alon ko nyim banko la loi fal ya respect sa nane loi yano sani an manje yoy mi loi e timo ko meti kambia ko ni respect de bay ko ndelata démocratie sabati jande nane namama démocratie e la ko bare bari lafita mole loi bunya nyim banko nane namama mambu kana ko fam man ku lebene mu ba bandal la albe ko ku kala ani loi ta nane wono san wa ala be kan jawdi burum na be ko melke ka mel man loi man tanga bulanu nje sa inta tulaje ale ko ku ke menni loi man ta be boylal kan nane endi no di kale ka wa wan manje jawdi dulwa bare ye nane do bambande wono san wan ni manje to muy ko ka kale jawdi dulwa banji jogule president fula solo banque kilinde nane si person kaba le kuba jodi mouvement president clean at the time nane a president o kon di wata e ko ni president baron tele bi jambi nane atila president bala tiran bombabe sama man ngentende bar bi mundel nane kajom amani tole ban tak atila yalo president Jammeh fa wala dia wolom nyinti nane yalo president Jammeh atila fa wala kritika sange na kola ako dunia mutili sabaldi nane dunia ite kuna koni kufeji kunun fujen bi jat ani sama dikajom oto kunun nane fujen atelo atila bi jat president baro sama kajom malo jaba nana amanjo naray ma famun sa famun ni la ko nane endi kulawul to babe ko wala ko kali man kulawul beti president Jammeh be dane equatorial Guinea nane president Jammeh banam monya equatorial Guinea bi hana e konto men do mo ngalon nane jam hani furia fanari han ko do nari mi namama fatte ngalo ala condition be nyaawe nje nane bampo namama nja manala ko ngo eno na kuranda ni asamba lopitan dun ka kala mutale nane dano sanna baje ko sumu na kuje mo ja lopitan o ema ni mota ta jube faran ngalon ni nane ana jaaju ko o ema otala kuwoko membe tamala ya mankumba nane wano san wande jaay bobo atila do kanu to sawti president Jammeh nane president Jammeh bi abedami nane jaatana bi asembo tala nane abo baji sembayti ana flota bulu na ba na fleti la baji ajata kende atala nambo abaju jata kende atala ama teri soto abaju trapa aba badi soto abaju tubadi ngeji memba murundi no nyimbango kana manke president Barrow tunkara roba be tumo ko molla be tikambia kandu jata president Barrow nde dron nane atila chep bi ala o sembo din tel nane emite atila ichi bumbati o sembo dum altel gambiangol altel o sembo din nane bam semba atila muy ke gambia muy seno semba ale o quartier o men fayni nane elebe yanji lebo o quartier la sembo be ale o tali adi nane semba atiba mala mutila tuji ngaki seno woton de damman nane atila chebo ndel sa murundi no gambia atila ke ngarlo bawe gambia abe damen nane balami security wolle amuruje nane security ko ku ngomeno ate kanano la wol security nane to tango na bakre na kanata wol security ma nane apaku ja security chila abe dame ayla nolo nane banami bo ayla kaka na mera mu ngomene na dunta kulungon hani feriyo kono nane nano sando na kana du sala man te kala Cameroon kala leri nani jandi mi fotala Cameroon nane bo jani eri Cameroon kane kambala bu juta jutu famfam ila ikafo ila dulame ila mainland
nane dan kure bonke men lan abe leri lul wala woro kala kuno kono janna fu lawo men lano nane yo baba ju kuna tanta kamaje do pamba kando di fusara butira janna arin woro funti dulata bulu kana dulata bulu nane do mpakuma mulede atila andu natra amina Gambia fana abe dame fana fo wolentel contact le sabe lettre la wotumo wosina keno nga process 5 na Gambia ja ni wote keno la nane bandu bano sale banami amang jabe bile babe mante ko ku ci ka lettre man ku jo ku jetumi e babe masako da yola mambati la man kan be kanu keno babe bare haratara kanata je fana nane hani na papa kudo passeport fo mantara bulo ko nane abaji passeport nim passeport te bulo jebe duna pleno ko nyari nane ko ji passeport kunu no ke po pleno wa ngamo amul nyasiko nane na janja amul nyas nane ikako ala passeport man pare folo nane ko no passeport e lay pare on jobal nyanta ala passeport dal ay ma wara ma jona passeport e la no president baro nyanta ala passeport nane ngala ci la wara ma jonen sa nim passeport ma sura binala nyari nane passeport e ba yo tuja buna tejo bari yaron dunia nane ban dunia wiye ne julo men dum kan ya kan rudum ala ka wo julo aka wole jo e mi te kan ya tira ko ko te chami president jamme mol boren ni nyim banku nganni nane president jamme bo way kan pure na babe mo fo mollal hani fata koy furewta sel na Gambia hanno cecet nane binga biye de bu jobabe Gambia bari yamina do kala wato men nane no nana ko me kane anene me mira ka fago a mustawo no metti lumbe sila tabita wandi banko ka ke tuma ranke odi nane funa fo bon purin atira ba pour mo fo maja mo fu mu buto anene mo mira nane sabaji suwono sikila pour ay ke tuma ranke o wandi banko ka mama ngon nakana sukaten bobu di mo fo mu ay tuma ranke aje fala wulu muso me ya wulu woy fa tuma ranke ya kono nane pour mama alla ko baba sukade joki ananu manja tila bajongo ma alle to bobu di mo fo mi ting anene mo mira nane abaji suwono na sembo bala nu wolu nane abaji ja semba tila ngamira nyanta nala nu ayna ba ma danda ayna ba de nga aware nabile ni iba binga beti nyaayo pour mama yire no babe bar kabri mero banta nane nang amero alle tum ala president contact nane na ko nana acce mo abe kumbola ko woya ma ko pour nyimbe mburu nono la jani nane na arude ndi acci la pour mama rambe no man o atebile nyamola atebile babe kabe yarande be meeting wala nane to ka acci la di meeting na ay West Africa president contact nane na call a president o ay Africa West Africa Ghana la president be ko no le nane a president après Ghana Niger la president be ko no après ça Niger wol ko jannitel be diamu lañi nane ko ne janni ko ko sankeno ikon defan ko to ma bi yel Macky Sall nane atila ko akoto ombo Macky Sall bati e diamu Macky Sall o e diamu ni de ko sanke Macky Sall mamba ci la ngeno furema Macky Sall nata ko mo ñi foñe nane Macky Sall jori ngeno furema bari wari ndeni president Jammeh manke clinti nane bango atila di president Jammeh le makon na jikol manke clinti na miral ñal manke clinti na tamar ndir ñal manke clinti ba jera boli ku namut nga ko mero mun tel be bamalti mero man kuke mola Gambia na paretana la masakunda nyata la bunda mbe lola je pour mero na ngana na sutura jimba ko ganja nane amero inyayo lal bambo amero bajutu anagala ne aba ana Gambia bambo anyira Gambia woto apare ja bebile ko pankuyi so bangana butu bambo ko pankukantu ma lenyu na man aware ma lenyu leno na la miral ñamanke kilinti nane suwono la sinamut na jikol manke kilinti jike sinamut na hadamayal manke kilinti nane hadamaya yoli e namut nka kuol tamandi ñama manke kilinti nane man ku joro meno de mukanam namut bara julo men dum o julo alale ha jo julo la nane kan ya kan rudu me bite jamo kan ya nde president baro ma jo julo la nane atila jamo to kan ya kutila o dal tel men be al fan nene al be mol nene la nane bukana kande buka buntora di ko buntu bukana ñinon kumo ñinti al salon ka president Jammeh naro la jam foni tinga approprié na nane o do mi furi ma fon manje fasata atila president Jammeh tangol na jobabe kantu ja atila seno bangana abe kuwo kuto ngalonne nane wano san wanande kane na mamay bare mo ni jaw ya o jaw yaake nane ana bulleto bo no sare banu kano ni jam fa dinko sing nane uwa ku jabu sula beti jam kana dinkan di bagere ni woni fawle bele nane jabu se jabe se ki fam vale kane kanum fu ja fam bulodo president Jammeh fawla do ko wole ba fon kan nane bro ka beti president Jammeh bo ko foñi ngol al salon ka fago nane ke foñi muji ma metti president Jammeh de kala president di kotek nane president Jammeh tangol na kala president kotek nal kal be kala opposition odi nane anja be kan
kana opposition woto hani président baro boto je fanal be continuer nane andi président baro fonna bubutade baji kana opposition wala président jammete muruna ke président de kotengue nane président jamme tangon lele nyuma kana président man ni ka fo mon ni gol ka fo me nye jaro ya kodi bala nane wankuma ni nga ko rege med ko e wala sa e sente mbole ko bole fal président jamme ke wolti nye jaro lo nane président jamme mo ngana ko rumane e wala sa président ya kodi wala le nane pra ay kane tarunga o yo nyana sente mbole alla mitingona contante baake nane mitine yo la no contane mol funtide nyama nane ko kana ko bukuru ko mon men fran froja nge moyle nane kurma kan ko sagonta ko jama jam isafeta le fana bampo no safela sa al foto fem fena ni sanji tallulo ko nane wono son wanji foto di simit sone ka al baba so la président baro la time ko nane baji bajo di wata alla silol do kula nane pañano ko nguru alla sa do men man kuran so do be kelaje nane usisu ko tawe dum kuran jol man trada me jol kelaje nane bela tambajo kala mo man trada me o fanan kelaje nane so tan so bajo par si jo ndel la fitale na rambo dañi masa ko ndaro lumme nane na mamma ko ko pulya masa ko nday mo kana ñina naka fu président baro ñol wala na no je foundation o dada pour gambia la development nane ma mi ko ne président baro masa ko na ko ku jalo man ko jume foundation so ku dale mbal tentu la mbal jey nane bala bu jojo no na sa assalamu alaikum wa rahmatullahi musidɓe ko ɗum ɗo min addanno on fooñi brefet e fooñi bindang miti moɓe waɗi blog on onon nani ɗiɗi yewtereji kelɗuɗi ɗi annduɗa président baro e yimɓe wonɓe toon ɓen suɓanoɓe fi yewtugol ko yewti kon ko tawata ko fi ɓantare leydi ndin tan donc andi gonga élection no faandi toujours président bara no andintinde ɓe wondema de si ɓe faala golle moƴƴe continue yoɓe buganomo carte ɗen 2026 eyyi hara meɗen yetta fof miɗen toro Allah ɓeydu jaam e nder leydi ni koye jaam tan sifa ɗum ɗo a hawrata sa yimɓe no hawrodira mawɓe cewɓe sukaɓe rewɓe fof no hawrodira wona mi immitiñi no waɗa ko jaam waɗi e leydi ni Allah ɓeydu jaam e nder leydi ni hara miɗo yetta team am on fof mi accani hay goto mi yejjitani noon waɗo sponsor programme ji amen ɗi woni tambitiɗo Fulɓe TV woni Samba Gueladio Mbalo ha France joni ɗo fewno ɗo hara jarama ko gonga komi waɗan tan ko guiɗo NPP o guiɗo Fulago ko ɗum waɗimo darori yiyigol wondema o télé haray toujours komi wolata ko waɗi like waɗon subscribe waɗon comment kadi min anda ko fon ɗum faala ɗon saabu ko fimon tan joɗɗini men hara jaran ko jokko ɗon men ko komi musi ɗon kadi yeto dialo jokke men tan no min heɓiri programme ji ɗin wo min addanayi on